Sengmilawan to elus fulbiru ton tala le July ta sifa maluluan to lo yeni sivainga vo le tau tekonos o le tau fa le an to le tatu tu male tatu au langa fo ya wala vale mai mo male sila male tapu inga fo le pa ia le silasi o lo tatu o tno tan si o lo so longa le ya vai inga o le rifo I vai ngola woli masina fa silinga malosi ya mai lau lunch po lau fa ta mali fo le vai ngola woli Fifila nga ngolo fata si mele fionga I le pule le tau tomo lau danga ale DJ Cell. Ele nga te leo le tātou tālo fa voucher, pe betalo lo le tālo fa voucher. I to tono ri usele nei o le to tongi so se tano. Ya ai piki lo ai ngai falo no I Samoa. Fa tala vantu le pepe ma lo nga lue ma lo le fa le favor. So fo manuia lau aftalenga Fofogamua. Wan fo I lau tau tue lune taimi o le uli. Fia fatalo fatu fo I pa anga le tātou po kalami. Malol fa malo singa luenga amata le nei vai aso. Masalo le vai aso lona tolu le nei o nei masina ia o matato sa vai vale atfo ina mai a novemba. Ia o tato tu lata le masina pai o tau sanga malole ngalo lue malol tawata I malole fa malos. Ia fa malo fo le fa no long tinga o lewa. O mato ia masina sfuktas. Ia o tato lata fo masina fai. Ya, wa fortu si masima tsa fo wa Fofogamua. Ioi, ia o le tūlanga le dai pe o ne iai, ia o le ni fo I vai taua le o pepe, ia e pi si la wale tangata ia, ele ngata ia na ngā luenga whai, ia o nisi o tiuti ma whai wāno filima, ia o le whianga iai ma le mamano o le tātu o turu. Ia e sa o le kāna le si ko inga whamai e kā ngā le fusu ai sa le kangi, ioi, pe kangi fo ia e awangi iengi o loi maka. Ioi. E to tele ni so tatu ro fe ngai matulanga fai ngata fo yo le pisi o ngā luenga ya mi se foi suanga fai ole alfana ya mi se foi latu o tali malo ne te mi to tele la u asia si mai samo malo la vansa I leo to ta ngo fie ya so spa mo fo I ma fe au ne vai te mi ta ta so fu ya alo fangia mai peta to ele tua yo to tele na isi ai nga ya manisi leo ye ni me no foi ya me silio le tatu te malu I fale ya mo travale fio ia fo ia mo na se le ni fata we fo me ai malanse te mai ia se uma Io ia o le me pito siliana na taua na manto fata lo fai ana na fitono le malu ta po I fo manisi tambama tina ma tu le aso nafia o la usili mua ia wala e sang fia mai la o la talan fai ti emoti no nai e tiu sita ia te mi fa tu langa ino le inu manga o au fuala ia ngale me fai lo le fai miskala wa kongo fa sale fa ka fa mai ile pe ia o va ngal na te lo ala e so ngal le me u malanga wa o matu langa vole le lo to fenga venga ia ala o fie enjoy pension o mo vai te mi sa ta si e fana ia ala wa matanga ta si atu ta mai na fa lau mai ala me manao ai o te alua lima e tango whaalili ato I namalo matu e ala tau whala au. O le fawai mo whala au li se uli e lai ti mai a lai li pensione pe o tia. O le tulanga alofana lau te whalwai ma o te misi alofa se I tātou uso fo le leo. Moango ti alo se tomniko po ta rosa o le si na wha makua ingo whala au. Ia e pe ia kawa langa smile fo le langa longa koulanga lawa I kemiringi. Ya, bang tia. Fai te mena le inu whala au ai whao ngā I alwhangu o na fo le inu wai. Leo fa recommending a me fo mai me na I te mo e whai tong ia langa o me le mangutia. O le hali tu langa o malo so whala au ma uminta far weekend. Ai le ma whai lana malo lo e usu arta malo e so. E alanga fo e le to inga usu fo I lele e mo o mia ia le anga I e whainga ruenga. Ai o le usu a le usu ia rose o le usu foi lele o laina te lo le leia a le usu lo na winga fa le tonu ia le mo le mea ka o le international support ali le pepe o na winga lo famta langa fe lo ele na le loko la foi al mo le international o le mea nga e po le ale ka ko fe a fe o ai solo ingi ele e ka ke ka ngolo ia rose e international ko global
Ini ngalan cetal no wali yo tuala ma mangalu ma langai loko le wali na. Engaka le wali ngai mangele o Tara Manuel. Amalo ko Yaros. Ole beo ki fi so Yaros. Po o fia ma fia ya ngai e vala au ma ya ma tala no mai. Ya wa ule wo o tu I taupo fa ku ia kai ma maole me ava ko ila wa singa ele fa inga le ali le o pip. Ya aro fatu le uso ya tangu manuia mai fo ia ngana ti ngale ne yaso e selemana yo le ngal wenga me tonu le ta ngal wenga saitsi ti alu le la fete e tingalwe na le te enjoyina ile mata ngo fie ole o no fuanga se tono New Zealand ya wa pe mo me o kilani a le aso ato la ta milo atu ila Loy Hamilton o itapu ya Hawke's Bay on tama na ya le ngal wa se aso tate livi ata o le lolia a Rose ifa mata to ifu tau na o ta uele ia faina mo ta ingoa mo ta tangata e vaveina umata ue ya Rose. Ai mano le vai vale o pepe ia na sina anta amantai le ni veia so pe fai o te tele atu ni vainga ia o tau puniti ai la mana vai la matanga le ni veia so ia le atalava ia tau mafai fa te ai na tulang ia o te lo foi le we ta pena la pepe me le tanto danga mo aso fia fainga me lo fal digital ia me se le tanto danga le talo fa vat eta o tulanga foi le o le tau puni o le mana va pe fai o mama fatele mai ia o te wato tele o na yo tatu ai New Zealand nei ia na wa mata foi ona vili mai foi nei ai ngai Samoa mantu atu fainga taulanga taulanga o le me ia o mo an saula u ta sanga foi a sutina ne tae ia e do tau puni la mana va a Fofogamua ia ai pe o te mo weli si maras fo ai mesiala pe amo me le fa punga foi lele sia ukama sia ukama pe o ka vai e kulo oi a ve la pele nga a ve la pele re fiki a ve la pele re Oscari eu vou tanto tu ali le pepe ele skama ipoloki ki ara fe ho i mara ngale o malano o no vai atu I sutina ia o mele lutina e mo alu ai lo voi le lantaulang ia pato asa ulo la ia ya la o vai atu ya tina si yo talo le tua ya asino me se awala en fai yo no mo se le ni sale lo na awala to na ya la wota ya filemu ya se sa foi se yo mano no tal no tina me pa senga ni si me ni vai langa e tatu te fai tau langa uma ele fai fo na ngalo te lo fa manianga o tatu mo ya ono le meani tatu ola me tatu fai tau langa ya o tatu te fefe ai ma o tatu fa long tinga e o matu ko nei o tatu matu ya o ko tatu vai te an vai te ya tatu on sai tatu fai me fifi o le loto fo te ai fo o le mea sa le loto Fofogamua o tau langa nei mu a mo no le ya tau an fa manatu ya na le tatu fai tau langa uma ya ai malo lava lonsa ya la mo no patu lom tua so taloma ma so sai ya ma tu tal no ai foi la ya lele in nevas a sa le ya na mata na sia peli ili la fana u o sa le woto nei sitina nei tantu tina fa pe o la ukalanga le kaula malama ko ile ula ki anga ngi pe manga va mai ya ai le tato o aso ne le amata tato promotion o Christmas ya ma langa ya ma fa tato se o Christmas o le tato se I vai sta tasi se man ia le la tu mal tato se tasi tato se yo la fa vai aso Christmas
Ia e tolu fo ia tātou whailonga le o tāpena mo New Zealand. Whailonga mua, pule a oi pofio New Zealand e te alu te holiday ai. Ai te tongi e mātou lau tau, ia mawhātupe tūlanga uma. O le value o lo holiday package, toru awheta la New Zealand. Whatatainga hape o Rose e manumalo. Ai fia alu la loi Queenstown e holiday ai. Ia o vati a Rose te la matutongi pasese, ia alu ele awheta la o lau hotel, ma fale, ma swimming pool, ma mea umeta ai. Ia alu ele si awhetala. Ia ma le awhetala te whalu wai e te alu te whase. O la lopi te leo o le whase e snow. Ia o te whatatenga na, e tolu awhetala New Zealand, ton mele la ta pena tato company. Ia te holiday ia New Zealand. Whamarulu atu. E leo se holiday voi lele I whafo ato New Zealand. O holiday e tuno mo New Zealand e tato holiday package lea. A maro mai whila se Wellington. Ia e ule fo ia pe fia malanga mai lunga e holiday nei au kirani e meolo ia le au Champinel Blues. Ia e tongi uma fo ia tato company tulanga na ia ai pawana e toru a fel value le o tato holiday package. O tato whailongo lona lua. O lau telefoni Samsung S24 Ultra. Telefoni fua Samsung S24 Ultra. Tato whailongo lona lua. Ia mal whailongo lona tolu. Ia e awheta la New Zealand cash. Ia tato whailongo lona tolu. Ia o tato prices na o tato sale Christmasi. Lono inga mata lafu atu al top up lusuka la pesili atu a mata tu le so. Ia e whaungaina fo ile tautua le ClickX. E la forse le nianga ai le telefoni a te tisau ia pe te whaungaina fo le MoneyGram e la foilte il se le nianga te telefoni te tisau ia po le RIA ia po le Western Union paualanga taulia ia tau nuu le telefoni te tisau ia se le ni lo no winga na te tango select le receiver o le mobile wallet ia na ia nga va afula ia le tono le a tono tu sei nei ava piona te le mfaina la foina se le ni online ile Western Union pataitenga ana wesa vali e alu le agent le Western Union e te faile ye e te mana oe la forna il mobile wallet e te tau foilana e te uale ngor telefoni la le ngor tangata la le star il numero na Samoa ia mata oe man numero telefoni ia nam failona ia le la foile le agent anga le mobile wallet ia e mo wailo entry e tono le o tatou se ia Christmas ia te loa e ready lo fo ia tatou ads ma tatou whalauloa ia la tati atu fo ile ia Fofogamua ia na te whaasalaua mai ia tatou whaasalaunga ia pa te ua mai ona tapena ia ona tapena nga Christmas tatou te titsau ia e o whaawau pel tautu al tatou Pacific 40 ia tatou talo whawata ia la forna I whaloloa ia wafata unga ainga masalo ina e le tatou system fou se manu le la tau whatino atu mon masino te sema tali sue le alo foleli o la o atu o am fai ona mautu o lona ngia o le sea tatou system e ese mai wa teimi nei ala fola o vata e fili tangata le nei whalolo I Samoa ia e alu tangata le Samoa whailan whata le se tatou system fou lewa leu tam whai whatino e pauan mea o ile nei whai o te tonge le vata la fola ia leo le vata te fonia tangata le o a pule la tangata le Samoa whaloloa e alu e ave le vata o ngā lai loa ia mea lai mana o mea lai mo whaloloa pe o nai swinga na lewa tam whai atu i ono to telefoi la tau tausanga mai e tele na piki to tatu ia nei whaloloa e o atu leo mawai mea lai mana o ai mea lai mana o mea ia ona le ona winga e to tausanga mai nei to tam whai transfer le vautanga I se whaloloa a le leo le na o le what le lafo o le voucher ai alu tangata lai o e sua whalolo. E maua lor whalolo lai maua mai me mana oi. Ia na whatoa entarola i ala na vata ma whaunga. Ia peona I swinga na e la tau whai atu e tausia. O atu masin fu. Ia ua ready tatou system na. Ia whaunga o maleo system e lua whai ai o e polare system o le vata te fia. Mātango fia ia le wha lau te leina ma le wha lau le lei fo i o lea tautua
ia o tātou e fuala vai mana onga ia whai o le whirangano nā o le tōtele ia o le a tātou wanga ia tiai ia wala wala wha le o le tautua mala unanga le talo whawangtai nei tewa isi vaenga tāua o lo e fia sauno ia ila upepe au te loa le lopo au le la mana malo le whailong mua le DJ Sal ia moa so fia ia lo le vana e fia lo te holiday ilo pisi to fale ia malo sa ia ia tai mi ti munga ia foi tai me langi la mane ia ma file mu me ai o vai mo muti o e mantua ia tatu ngaluenga vo ia fas manuian ta talawa ia o tatu grupo monovema ia o lewa atoila to le su lima le na su e valento su lima fa popo ia o lela wa atoa o le sito todo la wei o Australia ia ato su faila to lela uta pena malanga la sulu full valo ia mo ngaluenga al tatu grupo o ke topa o le sia ki atu o le matua fia silinia ni si o lo la wa va le fato ato le tolu ya so talu na yo fa mai ese foi falongo le velo Australia al matua mana ia le mela no foi mana ia ngaluenga ia mana ia foi tu pela wa matana mo ia o se tala fia na mo ia to ian tatu so sonia foi ia wa tai ngola to ngaluenga ia si tatu fatatali atu te tala mai initial ia la tam fa ia fa sa la watu ia wata tu ia wale ni ngaluenga New Zealand ia ale wa ina company en faina so sonia me to fa ngaluenga Australia mo si mai nei ai malo fa tanya le pepe olu tasi lima ono tolu fa numero te mo ile fionga ya le pepe mo ni si fa matalanga fa tai tele mo le tato so te ingol dia oni le pepe ma wi foi ya le fionga ye ma la singo toyo le dia so ya mi se lava ya le tapang foi ya mo ni si fa moi ya o sa ni ye mo le ma sina ma le ma sina fo ja, after la muso, ngelo was so sei for ma ia ma le fionga i le li pula le tutumla undanga na ale di chisau le peora e fa funga ti le fionga ia le opepe tala i lenne o le tutumla undanga na ale di chisau fa pe foi ia le tatu pepe tala o le talo fa voucher o le wa toe fia toe tolu minuto talo le tasi sound bai se yuli malau le fi ma tatu tala i vai fanua Whapoponga o tātou porkalame o le luitau mo oe, te o wholofo whatalo whatuai, i le nei fwoi vāenga le aso. Le mātai o luas fulma le lua, lon vai patoris fulma le fitu. E whapea, ona feta lai ai lea o Yesu ia te ia. E te alo whatu i lea li ilo atua, malo loto atoa, malo nganga atoa, malo manatu atoa. And Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Talanoanga lea le fesili al tangata loia. Le whaila o onga Yesu a savari aku tangata. Fesili a Yesu whaia Yesu. O lea le poloa inga sili. Ia makua whai o meangi o loia po o e ua whaia la ua unanga wha loia. Mamlama le tu la fono. O lona tāua, o lona fianga o le tangata. Pea e soria tu la fono. Fesili loia Yesu. O le manatu lao le loia, e siri akurunga ka mai a Yesu. Ai whai mailo markala Yesu. O le polo a inga siri le nei. E te alofa atu i lea li ilo atua malou loto atoa. Malou nganga atoa, malou manatu atoa. O le ale mele a fi mai i le whaupunga ma le saunonga le aleri. E pe e fōringa o lo tau mai. O le alofa, o le filfilinga. Ioe. O le mea te mana tunatu, o na whai lea. Aua ni wha o Sofia le langona. Aua ni wha o Sofia i le vaai. Aua ni wha o Sofia le whalong. Wakako, e mangai alo le pese whamai. Oi, so le, ia o ia lea. E au le rei o lau vai whamai, ia le ngā usau. Pe e waku se kupe e ki, leai. O le mea e whai e lau whiringa i ko kongolo loko po o kalawhea ngai.
Whai akolo Yesu, ai furi mai lo markua lau kamale. Wa fo ele manga o e ngaki whai ele me leo. Wa a e alofa ile ri malo loto atua. Ave a kola i rau ka ngaka. O le wha manatu lamba le lui tau ia te oe. Decide today to love the Lord. Pei o le kawala Yosua. Fili o tau le aso nei. O aiko ke au au ngai ai. Pe aiko ke alo lofai. A o a umlo a inga. Mātou te au nai lava le ari. Fili e te alofa i le tua. O nā alofa ngia i fo i le oe le ia. Ma wha manuia ia te oe. E soa fo Yesu. A manuia le tua i lo waso. Sai Fofogamua ia whaatala whaatu le tino mali tapo inga le ni tulali Aoauli au a foi tala mo lau Fofogamua tala tamua tula fono tau whaofia le Treaty Principles Bill wa awina mai eise fita wa inga whaalo tei whale wha e tia se whaia o ngā whaalo longia i ofo ana te maita o mua mo whatungao ta alonga a mele langolango le whaia o ngā All Blacks i le whai unga le kapteni tiki li sala na ilo le tamu whai mo se skoa Fofogamua ia whaalo te leino ni tala o le tamatai pare mi mo New Zealand Dame Jenny Shapley wa ia lapitaia o le Partia Act wala to vala au ina se fetaua inga whaaro toi whale le tunu i le tau mawhai e wha manino mta au whasisiro le whengai o le waitangi i se tūla whono o le tūla whono tau whaofia le Partia pe ona vesi ai le Treaty Principles Bill ta pasiano le waitango mo le Parliament le asme tofi le vastonwai e pe ona parota langolango i Partia le Act New Zealand First ma le National o le Partia National wala to falia o le ale to e palota ia i le faitonga lona lua i le mai ai ona langalonga ina le faitonga moa o se vaenga o le maalienga le fainga malo sa fatasi ma le act o le palota ina le tula fono sa fa amoti seina i lua sae no ina le tamatai fai pule pido talavo o le Partia Māori hana Ralphiti Maipi Clark i le kopio le tula fono ma ia amtai nai le haka i le tono le Parliament ma fa o Sofia fai pule ma tangata whaarulongo e awai o Dame Jenny sai te ia le Partia le National mai le afe talo i was fitu i lua afe mai tasi le sa ave ma pale mi mo tau sanga lua ma wa ave nei lana ngolango ia mai pi Clark ma ia faali ai o le temi la vai ma mafai le lo teina le mali e ngor tenga ngor voi kangi ma i tu umor parmeni o si e foi maleo i luna manatu o leo sa langa e vastolwai e ato tole tala fena ai ai pe wala to sole foi fatto lungo tu ma o le mota o le melina e fatta ti esse fali e Dame Jenny o leo te mau e fa manatu mai ai ai tato o fe ngai ngo se malienga o se kone kalati mai te le mo fai ona e style wa mo fa pe mai e te fia te tuski sia e lola ma taimi o lona manatu fali e mun mai le ina o mai ona fa ngo e pale mi Christopher Luxon ye le tu la fono to fa ofi o se manatu mama to le se mau se so sali Mana ming stamu mo feutana ingon fe ngai ngore waitangi Chris Finlayson tai faliam o le tula fono to fa ofi o le ama to ai fa le ngai nai le so tanga le vale national Māori a le temene parti lu ale te parti Māori mala act o ta o le to fai manu ma lo tu sama tai foi tau ile ata video mai fela fo inga le parliament o sile le stofle na mai aso ile tula fono to fa ofi le sai longa ona sala lau le rangi o le ata video no te mai fai pula le te parti Māori hana Ralphiti Maipi Clark o ia fai le haka le kamate ia o mai style wa ina le pepo le tula fono to fa ofi fai tongo moa pa te se ma fa maro ma parliament o le mo le lusu fai tula ta fasala la wina fala o tele vaenga fasala longa fa va malo e au fiai vaenga tala la ulo le BBC ma CNN e fai tau miliona na mata matena fo e tanga te lungo o wala so te lo tele pa de so ata ulo le Partia Māori Ralphiti Waititi o le tali tangata i ata video e patino le mai tangata o ele ise tunu o le rangi e tali langolango pa ia ta wai wo foi na le tu fatasi fatanga i tu ai ngo manatu fa kolone o tangata no foi atunu pa fatinonga i le fa wa pulenga sa wa e fa yo la tu tangata a ele o tali foi tau uma i lungo o wala tengalo tele e ape le Partia Māori sa faria Waititi o Maipi Clark o le tamata i fai pule pile televo le parliament wo pongina i le langolango talu mai le stofi mai ta wai o mersina nei o la tu kupanga o la tu fana wiki
ma o matua mai le tu la fo ia e ai a fruko ai e tele tonu le tai le party le act statu sile tu la fono to fa ofi pe on fevese e ai David Seymour o le vese sa tu le mai le parliament o le ngai se va inga ni sila ile rangi sa fa te ia se tamari ma se fa ia nga Samoa ile ba ia na tamitia o mo wo foina ni se fa o no mo fai o no foina la tu fatungao mo ia ile mai ai se apili fa we kele mo le luas o teu sanga o ave ai te wanu o perenise si tangata tapu ma fa ia o nga fa rongia ile a o nga mawulunga te mai ta ia ka kuriko le Macaulay High School o te hu fa pe ma tata le kele ta ia fa ia ile ba ngo tala ale local democracy reporting e fai tau se lau tau sanga o te iai, e fai tau se fulu tau sanga, o fe te iai mara wha mai sukan wha fita o leo na whatungao. Mai e ulawa ni taime tāpā ina e tiro ni whatungao e foina mo ia, a e sa ia talia lava, le tūlanga o iai. Mai e tā uai sa tiro iai, sa tu ina atu ele atua le toi fua ia te ia, ta soi fua fua i se olanga le lei, ma o ia talia lava le mea tupu mai ilo na soi fuanga. Ele mana o fua i se istanga te whapopolo na soi fua, o no le fisosonia ia te ia. But we Italia level the mail, we nay. I be time, or not the least, I soon on a mouth of foul. You know, if I saw it, yeah, there's a tomato, she might pass it by thicker. In the 2 long as I owe for nice tassion for 2 hours on the Tina months for 2 sanga. There, Pirata, why, or so if 4th year fear it to me name. He will have a mouth and funna. He'll follow till he know the 2 long on a nothing, as I found here, hello to Wanu. O le afsoso ni ai, ma pili ai lo fala wai kele, I lungo ni tula wa Facebook. E to luas full fitu I la tau wa wala watu e vai, pe fetau I o la tu fatungao. O le to limo I la tau, o hana ta matia o nga mua. A whali ai e te wano, e tau wa woi o te whaya o nga lei. Le ia whali ai o matua I whaanga e tia I lea ofo, o le to lua oisi e na te iloina. O ia ta wai sa ma whai o ni efso tai ai ma ave I ai lana whakai. E ula vai lona nga whaanga I tia mo I la tu wanga lei, ai lo whaka tali pe mo seisi vitaui o la whatungao. O la soluro le vaso nei, o la whai ai whila wholopo inga lona tolo le tu la whanu tau whaofi toi teu teu o si ten sa mo I sifo le parame no I sila. O le tu la whanu tau whaofi sa tu sia whai pule le Greenstone au tiono, mo le tui whafo o si teni I sila tangata tamo sa soi fua le vao le tu sanga, e a whaifisa lo lusu wha, ma le a whaifisa lo whasa ma le valu. O whātau toino le apasia le tula whono tui teu teu ma vem tula whono I le ave I e langolango pāti le pārlemene. O le langolango le pārlemene ina o tui whaia I ai tui teu teu ngā komiki pia. I le ave sea leo whanau ai la tolo soi fua mai pēa. I le mai taimi mai le mau ni o nei sikseni. E I le maanga I la loane ma le lima feo I la tau sa soi fua mai le mai taimi. E ma whaia na mau sikseni lalo o lea tula whono. Ia taro talo ngai pela mana saya le manatu le sokari New Zealand o white o le sawa tulea ile isi pasalonga te amrsanga o Shane ile ile awe college. Mai o le amrsanga I pororangi. Mai fori mai manu manu ile lato pulu mulmul mai le manu manu ia Tahiti tolu ile ia o ke topa ia marisa saino vanu watu valu tasi le lato talo ngai lua ile so fraile. Ai ile o ia ila basina mata o pula kike o na pasia. O le talo ngale mala o sa mo ile fine o kilani. Ai li ta penatu mo ta alonga e loa ia au su champini I Wellington e mau kilani le masino mato le natu sanga. Tilo ni tulango ia ni tomo whaia le au Samoa o ia le wha moe o le whaia o ngane o White and New Zealand Darren Baisley I ni nai swinga e whaia lana au. O le au le o White o lo ta alo ile alo Samoa Serbia Marco seu patu Stamenik. O le au Samoa o whafone mani ta amusanga kua o le whaia ina toru le ai a Tahiti le vastorai e munu mai le fai ina ia no atu fari tasi au topa ai o tulanga au sior fasolonga o ye nei o tamsanga o se la sanga mau ai telele mo au soka le tunu e ati tilo ia o lo ia lalo fa vai soka tasi le pifa ile te mo mo le ata alo I mani sila telo mai o da vesa mo sifo ma Samoa ile a fe sala I so fitu ai o le o Samoa tu se mari tos fulo tamo ta alo soka ia o tero nei Ile talonga la le fefinei malaya le Mount Smart Stadium, o se toi fata singa no nito tama I awelua, e ta alo fata si kalapu ni silenei. Ila so fito no vema ila fem se lava so fito. Ta fa ina la soka Samoa o vem Samoa sipo ya ni sila pitu ile ai. Male se sutolo no vema, ta fa ina sumalelua ile ai. Wa avele na ngolanga fa ya unga Black Scott Robertson ile fa unga lan Captain Scott Barrett.
e kitter sala le pou na ilo le tau whai a Moses ko ai toi 5 minutos toi o ta longa le sa whai ina ia Ferrani tolspulu lus mriva ile a sonafi Paris sa sala Ferrani il fisma le 5 minutos toi o ta longa le fast food mitre mau mai le la tu le ni skoa a auxilia la tu ai le tolspulu lus vono ar peuli ai na ilo le tau whai a Moses ko ai kikker polo e fafo ma le leina auti por tulimanu ai whai unga Barrett te kikker sala mo vai ile isi 5 minutos e toi o ta longa sta abe ato toi Ferrani lo la tu malosti e pui ele la tu scoa to se fulu lu river ma manu malo ai ma o se so ai ta non fai tu le tolu o fai in the level o Black Hill to vini in ma era ta longa sa tu kino e Barrett e tu wa o sa fai un se tere sa faia e bene ta wa sa tu lava no kikir por tu manu o te tasinela ta longa o Black Hill to na malanta amilo ile tu ma tu hemisphere o le ta'alonga lema Italia le whae unga le vaso nei o Italia ta to e tuli ai mai ma manu ia Georgia i le tae o nei ai wa whaua o pēra mata ino le ta'alo awa le Wallabies Australia i se sa ino le isi awa Europa Wales i le tae o nei lima suma le lua lus furu kadam i se ta'alo mata ina o le mata ina o le manu le Wallabies o nei lus furu minute sa ta'alo to sulfai i le ta'alonga e malu skota la to maua ma se tasi se te mua foi le o manu in Aisilia ma le limas furi a Wales ai se furu tasi ai leo fa in sa o ka lako i le Wallabies o no alo le sio sa ia fa tontono ina le nei tua ma le leo na ai le pou sa le ter foi Joseph Augusto Swali ta stuia tonu il to 4 le talonga mai le no fora fa le leo o le si talonga le Wallabies o le toiai masko tilani talanal nei Aoauli ma nuil tapo inga le tunu ma war file mo soi foia. Baby, lomani! Hey, hey! Oh! Susulumaya olema sina Sulungia tuai ita A ofa a solo na faunga Fe pula fi mai fitu o le lang Angi malu mai le matangi A o tu matangi La upenina ngoto atu La ulupelele walele matu For ima Toi fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna nole o e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Mana tua long masan Pe a umana tua fiafi Fa ai u ise upua popo ai E te fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana peleino La
to feel funny. Mana tu alatina pelina long mali matangi for ima no utama pelina for ima to feel the aya to feel the aya too is your thing now feel AI to my tell us you in the body to feel on the lonely feel AI to my tell us you in the body to love if I got to love Akamanga no mai Te tamana yuna vai vai Ngotoi wi te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te waka e toi Kai ki e te atua Natalia e toku tamana Yeah, you mauna o kaol E ki tōtana manava Halo koe lomo No haitau e te tua loi mato E mi alele koe te tamana I tēnei o langa Te hita e waka longa atu Ki tau kalanga For ima To my belinga For ima To if you ever aya to feel to ever aya too is your thing now feel AI to my tell us you in the body to me see lonely feel AI to my tell us you in the body Te takua kakau Kai langa kita ko te wanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te wanau E te aloha E hainga tai Siu Fofogamua na waino le divainga le Aoauli male pese wa fa Siu Fofogamua o vani to lo ya male pese wa fa waina fo I mai ya e mana tu ai si ona tu a ua fa I langi ya le fo langa mana tu ai fo I au tatou tama ua fa I langi le fo langa mai le tatou mafutanga ya male tulinga si ai le nei o langa tumu I fita ma fainga ta ma lo la vale on sai ma lo le fa ma lo si te lo na wa e toi fo I langa e te fa ma oni am nga luenga o le na wa e toi fo I te toi nga lui le ya Aoauli o le asunga fua mo le antulanga fa tai le sunga ya se yuli mala le fi mo anta tu tala pe ora fa fonga tele tu I le tu la tasi toi au dan tu pe anta le lua e le Aoauli nei fa tala fa tu lo le uso ya fish yo o ke le al swinga wa ye se uso ua le koe lima ke a pi o aso wa langa le koe whapenga se uso langa laua ko anga ingo le meta o te ilo foi o laua matua ia o ngā ia mo meo fuala au me ki ngā foi ilo na ia foi ngā se le pipisi o lo iai
lupe sililo malo le soifua whaapea ka ika wa amia ia whio tato. Ia whawhekai o le ai ko avangoa i iskoi. Le pule o le tautua mara o ranga le whale tusi o le Tusi Limited. Ia uso ia Kenny Mose. Ia mo le mega o le puka i le ova o le fia au sange sia osi. Ma e sa uni wha malo tufo ia laifa le ava lau fau malu. Ia o le mea konga lea ka o le Java. Ua makua lusi arkingo onga o le ova o le fia. E Java wha kasi lala kwa malea. Ia ma si uso ia lilo mai ava Aaron. O le ngalue mai nā le tātou whale talavai. I mototua. Ia kusa i lea lue vai se fō mai. Ua malia. Ia e pō malia ngaia o ngaia tinga. Ia ona o ia le vai le tātou whale talavai. A kua i karavai. Ora ka kongwanga ko kio e su e ngai Samoa. Mai pampa toi wha maloan tia wha whawina tani elu. Mala ainga le mafuta mai e le rivaenga le tātou porokalame. He dei o vaenga. E mautou male mafuta mai le rivaenga le au. E le tala le na uwhaitau nei antua ia. O le wha pe mai leu tala. Pe ama le lima sfuruminu te taluai. Toa tolu ni tupulanga talavau. Ua tawhia nei e leo. Po e ua loka ina nei e leo. Ona o se wha o ngā lima. Na wha o ngā ai senaifi. O lea o lo tua ia. Le lantou wha o lima. E se sikula ki. Skulaki sa whapelea ona tatui. I le supermarketi, ia po se tasi o supermarketi, i nā i Fairfoy, i Aoauli, i le pitonu o Newland, i le pō ana pō. O le whamei le tala i, pituso le afo le ono, i le whiawhia na nafi, i nā i Tautara Avenue, o le ananga i e tuai manu o le mano, i na ua wala au mai i le company. O lo o ye i le whaafitau li le tupu. O lea la ua loka i nai nei e le afo, ni tanga luenga o leo. Ni tala vau se tolu. Se fulu tolu, ma le se fulu ma le whātau sanga, i alo lātou mātutu. Se fulu kolu, se fulu ma le whā. Toni. O lea au te nofo mo mawhau whau. E tupulanga i ala no vau o le tātou o tonu. Se fulu tolu, ma le se fulu ma le whā. O le facilitele. O where mele sa wei ma fo fongo ta mai tine. E whaatino ai nei to ai ngā soli gātou la fono. Ua, o lava ina wha o lima, pe tatui ma le skulaki, tore ka whiwhi. E leo ta ua mai i po ni ali i po o ni tamata, na pāua le wha mtalanga le sau i o uluma le tuminei. Tolu, tupulanga talavou, se fulu tolu, ma le se fulu ma le wha. O leo ua loka ina nei, ele mata ngā luenga o leo. O le mea pito sili ina ufa noa noa, mo le fia i le mele pea umana ina loka le au vaenga ia. Wai umana i fo. Ea ona whaile o le wha amsinonga. I nā le wha amsinonga mo tūpulanga talavou. Ia nga uma fwila ia lea. O na awela ia lea pea awhai awe o i le whalepui pui mo tūpulanga talavou. Pea awha pea lea. E o iai tonu ina. Ia ona watu fo i le ina. Ona o mai fwila ia lea te e mawhai mai. E manga au fo ile lingi mungi meong KFC mangi McDonald. O mai whale anga le nāno fuang. O lo o tau a puti ai. E ono la tau wola tupu ai. E isa tasi na utala noa i ai le whiawhia nafi. E whai mai e whaia onga as a teacher aid. Ia po o le whaia onga lea o le so soani. Isa tasi o a onga i au kilani sau tanei. Toi tasi lona tau sanga. Ona wha ulo lea. O se whaia onga ua le stala. E ano whantu le i. Awa mai la lea onga le dei tala. Wa mai lana tala. Oka e Fofogamua. Oka e nea. Ma mai. Le te le o le whaafita o le lai tupu tono le au. Whakula le mewa kupu kongo le au. E whamela na tala i anta. O le mea lai tupu tono le au. Masano e lantai le iwa se fulu pasene. O whanau i e tonu lea o ngā lea ea o ngā amin o le ngā lue. E o atu mai ni a inga. E matua i male pelepe. O wak? Sali. Se vai pe sa aori ngā whamkalang. Whamai. E te iloa la o ngā rue ngā le whi tonu lea o ngā lea. O te anu atu. O lau te malosi. E nā mantal nonga. I lo wa ai atu. O lai tango le whangu fuala.
O le nei ali, na lus ful mon tupon tau sanga ili te yana o se tol se ful. O lai pe ona ufa entu lai a onga, esa ililo na faa ilonga faa fuya, onga maa vea ilonga fuya onga le stela. E no ventuling, o le ale me wa ingu fuala a ua, ia ri ikere i kaikai. Pa mai, o e faa longa mai lau leo. Na o mai mai lava i le masino au kuso. Lea lava o mai le temine, e le mutala utali. O inana a matamai e le mantala nonga. E no ventulo lai, o le ale mafuanga, o le skala le foma, fa mai kilo. Ua umanga sui mai fuala au mai le foma. Peita iane. A o wana wantu le wau tau malo si o ile aonga. Ai o atu tamaiti. O le mei ta o le tu mama, me ka o le hygiene. Mai, po le ale le lei ile aonga. E o le fale. O le hafo le fisoswani e fai e ile aonga. Na o le fale to e uso tu le siaso. Ua to e fo ia o lango tamaiti. Ile mele tupu i tutonu o ainga. Na vea tu lei. Fale. O le ala le mea ko wa o foi. Ai fa maila na tala ia ta. Soli. O le ia foi a o. E peila o le foi a o le so swani ia. O le lanto langona. O le tofinga po le ngaluenga le foi a o. E pe ia o ngaluenga uma. Na o uso tua le taon valu tan fa manava fali. Ai o se upo fo i le leo le tau tu i ma se la ngona e fe so swani e tau atia e o langa o nai wha nauni ma kua lipi a ko. Ia no whantu le oi so le ka fio lai. O leu tala no antua o le tama Samoa o le tanganta Samoa o te mala malama i le tele o vaenga i ola o tutupu mo i wha fitauli i le tele o nisi o aunga. No whantu le i. O le ana le mea o malai na le fise fono o tau whai aunga. Ai fa melankar kilo ma salo po o le fitu se fulu pasene o faya o pe e valus fulu pasene na pawa na o le la to wanga na o fio antu ai faya e faile la to ngar wenga o le fale uma e ama tu ala e se le tulanga le ai na ia le antali le fa melantar o te fia fe so e tu sala va pele o ma wa sa tu pele te mi le o te falu ai o te fia so I nai wha nau nei. Mua anu aku lea o ngā ling se vai. Anu aku e kale. Anu aku e makua I kawhele isu se I tulong. E anu atu masomo I mata se I tulong I lea. O waku so le kā lo whai. Longo winga la, e whamela ntar. E o le mako pule au. O lea o ngā lea. E leo wango I. O waku au. Wo. O le ana se mea na makanga ruenga o ngā New Zealand. O whai I lea tūlanga. O mele na tala. E o le matanga ruenga o ngā New Zealand. E le o popole I le vaenga na I le tūlanga. O ke whai aku a pepese mai. O le e whai ngei maranga. Ai e whapeo le bele tupu. E le o iai tele se wha mua. Ina ia tau fia. Masuia o langa o whanaune. Ia wa o le memo mua am tamile o langa o le tamatiti. E le amakanga mai le whare au. E le amakanga mai o le o ngā sāpo le o ngā whiwhi au pofia. No. E amakanga mai kongo le ai. O le ala le mea ale matanga ruenga wa onga. E mon whamai. Se ilonga mali mai ei mātua. Ina ia whaaleli. O le ala to I ngā fsoswani le awi tunu. Bai, e fuala utala le veiatu. I le mele o karangoa kua ilunga I le News le TV1. Tolu tupu langa tala vou, ua lantou wha o lima. Manta tui se sikula ki. I nā, I langa I antu lei tai o I New Zealand. Tika ko wha o kanai, o le fisiri. Ai se ana whai nei tupu langa le mea. Lua o whea o mai I lantou. Tolu o aini o lantou matua. Wha o le me le kupu kongo le ainga, po ainga o tupulanga telefoni. E ana, a whi o whaafonga mai se whi a onga le ia uti, se teacher aid, se pule a onga. O le me le tupu. Whamantai whamau ni ale whamatala ngā lea teacher aid na mantala noa I lea son nafi. O le me leo lo o tupu. A mi se antantu ta a onga I nei I au ki lani I sute. E ana,
Na whea tule a wain te popole. O le lau amatua, ia le numera se tasi o alo Samoa. Afa Samoa, afa Maoli. Le lau avatua lana numera. O le tangata lea. O te whai atula utala. E ave ia ila ufia se lau pasene. I le lango lana tau mwhenga lai whai le temileni. O mai a whana mantala no ilunga le tio. Mai o te tali tonu ma le wha maoni. I le ngā luenga puno wa i ale ni. Le anga fo i na sau ia i le tūlanga o le wha le tonu o lona o langa. Na amanta mai lona o langa i tonu o le kengi. Ioi, o te tonu o le kengi alu i foila i a lea whai me i au whala au whaasaina. Alu wantu ai ma le tele o sori ngā tūla fono. A awa nei la lana tau mawhai. A le lewa fia se furu a inga le lewa soswani ia i e whawhanga. Fia se furu tangata ua i e soswani ia i esu wia o lātu o langa. I lātou e maua i le maisuka. Fia se furu tangata. A mata mai le lua se la umon tupu kilo kalama le mbafa. Le ua o mai lalo se la umon tupu. Le ua mawhaina tutu ilung. Ua le toi alu se wheelchair. Ua tau le toi alu se toto. Ona olea. Toi ngā tangata i e mo mi e tātou community. Tangata e tau tala mga lue malamalosi. Ina ia whaafo i al whaafitau lila. Ai le o se whaafitau lia le atam. Ia po le fo ieri. O le whaafitau li. O loa a fia i le tele ma le ano noa. O nai o tātou tangata. E o tele o whea tu fo i le whaafitau li dei. E fito i tonu i tangata sa mo le. E lena o sa mo le tupu e le whaafitau li dei. Tele ma no no ai mau a inga ese tonu le ni tunu. Tupu me ele mele. A inga ma le pele pele istama. A inga wanu tina. A inga olo i tonu fuala au whaasaina. A inga waleto i se leo fuile. E mawhai e ona taunga ngau ila. Ia le sau ilunga o le poto fau malanta mai le wai. E tupulanga telefoni. Ia a whaila o lea. Se fulu tolu se fulu whātau sanga. O lea se teimi tātou te whaalonga o tuai. Wa a matana sau ilunga le valu iwa se fulu tau sanga. Ia pe ilano i fofo. Ile tu ai ngā soli ngā tūla. Fono lea. O le wha o lima. Ma wha manu o le ai tangata. O le as tātou fsoswani. I lea mata upu. O le fsoswani mua le tau i eilo mawhauwha. O le wha putu mai o nei a tātou whanau. I to tonu o tātou ainga. Ma avi ele upu. Ioi. O le sasa ma le tā. O le mea muri anga pia. Ua makuale aia ma sou onga sa i o kokoi. Ai o sionga ponga fo. E te lawe la vea tu ilu tū la fono. E lawe la vea tu i tātou ile tū la fono le rei tunu. Mai, a wona koe sata miti. I sika ko wa ila i anga tupulanga i wai. Na tasi antu le upolitina pol tama. O le saumla sa weipe o le saumla me lo kiki vole le fanga i lunga lang. Pa mai, e le ai le pule o lua le meanga o aule o pule o aule se lo fie mo ka me kiki a karango mai whapenga. O ke manga o e avi i sanga ai spoloka voile. E miki ko inga ve vela le wai ele ring wai tang. A whai o nei te mai tawina nei te mai ti whapea. A uai te vave. Na e o ile langona voile le. Ole, o ye o le sasa. Whaano fo ilana ma whaantala noa. Awai te lei mai lo atu. Po o whea le mele ma fua mai ai. Na ula vale, fasi tamai titi, 5 tango vale, le tamai titi lea se furu kasi, se furu lua wha solo ontua ilunga. E o antu, ina ua avea matanga tamatua, ile se lau, o ia se furu vale vale tausanga. Ia se vai ele laiki. Se furu koru, se furu wha. Ora ke mire o le vanka unga o le wha. O ile fale, fai meao. Ai a wha pia ele o yele tamai, ele o yele tina ele fale. Lei se si o lo o va vai. Ia na paunale. O fu le supermarketi. Anton aina o antu fo ilele aveni o loa. Kangolo ye mal skulaki. O te fa malo tu i skulaki. E leo se ngā luenga whengo fiele tau ngā luenga. Ai misi lava. Pe ala matia ile ona mal soifu. Fa malo antia lino mal tu vanga le ile manu kau mo. Langol fa vita ulile tupu mai o ilungo o i Newland. Ai so se mea lava i tanga lua i wha skulaki. E le ase se senga tele. Ia ma le risko le tanga tolo avea ma manu o le malo. O lo avea ma tama
Matini, ye peta ali matamata, tausi mai, pe for ma. Yo, awa kule o ngai o ai ele ko a foile. E ke ya wana vea boifu. Vai il te leo va fita. Ia ni te fa pe polan mo fa mi sa fa mtalanga ni va ngola u. Ilanga. E ma fu u ma mene. Mai to tonu la inga ole fasili. Fa pe fiona tanto so so. Ole tanto me mo mwana te una fa. Ngangu wa ngwana onga pe on ko fale fa ngo foila. Fel me sankoye. O inga fa ku ko ke o yo. O ila sankoye yo. Wa ko me sa fa yo. E me fenga pelo ku kamanga. E mantua. Masalo le akari o le akari o lau pe pelo mala pelo. Ala ko eki e whaari mea kako. I ka ko foi me ia sa whai a sola. E mantua. E se vai tau. O sola. E ringi ke fongi whea whea. E ringi taple, le ringi inkangi ki mga mau mea i o visi e lau langi le vai tau. Al vai taimi lande. A ka malanga ko mākua. I o te le whaale to. O lorowi. Ia toi silan. A whaia o lema whaia o na hau antu le tātou sosani I tangata nu o maisi atu no. Le. Tōlo pulong i antoe. Ai, e le ia se siamea. E a matantu e le tātou tau mawhainga. Kau kaka I lano le au ngā kūpulanga. I se vai. Se fulu tolu, se fulu ma le whātou sang. A le ua whao ngā upenga. Ma ai. E whao oi manuanga. O le whamele whao punga whao Peritania. O le stabbing. Ioi. O le tua ia. I le tatuina. O se sikula ki. I ina I se supermarket. I le pitonu uleo niulen. I le afia nafi. O le mutu lusul whamiru tonu tāle o le tula e lua. Tāle lua au nātu tātou tala I vai whanua peo le whaafonga i le tula e tasi. Mai a se yuli umalau leifi o lo o sauri bai foi. E le tātou polkalame masani o le arento leola. Ma tātou wha silasilanga. Aoauli emisi whaasala laua tu Samoa Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele I le aso tona I lua se fulu tolo o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai a company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is fluiva. Mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa wama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina ato November. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lautupe ai nga whapetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhai na whatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo I tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau I mangele, be walau mai le telefoni o barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Be whaonga le tātu app po le direct transfer, e whaasawa I lo taimi a mese wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whamo moli I Samoa. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Talo fal tatou atunu o mai le tatou pol kalame o la reto le ola le nei fo yaso o te fi lava fa filo yet oe fai ona fe sota mai le nei yaso. O le kenese le mta upe tols fulua fa upe tols ful fa pea ua fo ia kopo e to tasi. Jacob was left alone. E faisina leo tele o le fai tau le nei. O le mta upe fa pea e le ai se tasi e tu fa maunga e au noa ma le tua i lona o langa. Ina upo le ale tele o au tupe, po le tele o le oa, po le maualunga, o le mamalu e ia te oe. E ke e ai ale teimi ma le pana noa o lo o langa, e ke mangaku i fuai, ua le ai se winga o nei mea uma, kasi ale me te manatu ma desperate i ai e ke fia maua, e te mo mia le tua i lo o langa. E ai stangata ua manuia ma tele le oa ia ua iai le mamalu ma fa maualunga ina ua avea ia mea matua i o latou olanga ua atua le oa ua atua le mamalu ua atua le lauiloa foliga mai o mea sili ia ona tāua ia te ia i lona olanga but e ke kuko o kasi loa po teimi fo ia pangatia o lo olanga i le uma le aso e te mo mia lava le tua i lo olanga. Awa le mawhai le oa, le mawhai le mamalu, le mawhai le lauiloa. Ona fesoasoani ia te oe, i teimi sili, ona e mo mia ai le fesoasoani, ai maise lava, pe a ua e latalata i le oti. O le tusi whai tau, ina ua whiangai ia ia kopo, ma le whaafitau ni tele i lona o langa. Whai mai, le whaafitau li, man tua sai o ile nu whai leo patana rama. Le lala toi foi o i kanana ile mele e whaatali mai ai e saulo nausu. E alu e claim le whaamanuianga, sa whaamanuia i ilo na tamao isaku. O le whaafitau li, o le a foi, ai ua fefe ia e sau. Wa foi e o lo i onga fola e sau, o le aso e o kia i isaku. Lo tamao, o ke fasi o kia ile le ilo ia kopole ngalu. Pepelo le tama e sola ma whaamanuiang. Le ala le ato e foi. Ai foi ia kopo e te taua o koe foi claim le whaamanuiang ai o i kanana. Le nu o lon tama. Al whaafitauri. Lai whaakali mai e sau. Le ala e foi ia kopo. Ua tele lana oa. To e tele foi lona aing. Wa iai lona to. Wa iai ana ava. Ia mana whanau. Le ala le a koe foi. Ai ki ngā le oa na ia kopo. Ma le mana ia o na a inga malana whanau na iai. A ile aso le a koe fo ina fefe ai mama tau kele iai e sau. Whai mai, ona tu ua to tasi lea o ia. Ua nofo ngā o ia, whai mai, le pō lea, ua alu ai o ia i le tua. Ua le kea ia kopo ila na a inga, ua le kea ilo na a inga o lona to lua mana whanau. Mai ua ia wha mua. Ia e o fo ile oa. Ua le kea fo mai ua ia wawai e se akula na oa ai alu munga ua release atu lana oa ai alu i le tua ale mea ua alu i le tua ua alu i le tua wanga langona ina ua le ai seisi me siri aku nga o le tua e mawhai o nga fesoasoangi ia te ia ua ave ese le oa sa siri ia te ia ave ese le ainga sa whaalangolango ia ai ua alu i le tua ina o le ata fo ila po le ale ni mea te tele o e whaalangolango iai. Po le mānei o lou ainga, po le mānei o le oa ma le tamao ainga, po le mānei o lou ngā luenga, po le mānei o se tōwhinga lo ia te oe. Kei loa, e iai ana kaimi, e le ai se winga o mea nei lou o langa, pe a whai e whetai ai oe ma se whaafita o le tele. Ai mai se lava, pe a e laka i le oki, e te langona i fuai. Ua leo to iai se au ngā mea uma o le lalorani. E ele tala whata inga o le tala i le tangata i longa fo ile le tupu Roma. E ngoa ia emperor fo ile ta o Constantino. Ina ua le li ile whai mai na whatanga ina le lotu kerisiano i le lalorangi ma wha kerisiano ina le malo Roma. Tupu lea. Ai ina ua maiti ngā ina ia Constantino la oti. Ele stanga kerisiano mausalilo na olanga. Ai ina ua mai tingai na whai mailitala o ngā mga o leo Constantino e whai ele mea muli ane ilo na olanga. Whai mai ua ungani a e Constantino ele malo Roma wha mole mana o e papakiso ia ala o ki ka malo ia whai lolo na papakisonga
fai papitisonga fa ofu tala lo pa Constantino e ve eselo no ofu tupu ia fai ma ia le papitisonga Constantino e lunga lo no moenga umalong papitiso Constantino manga vanga la ka ngoki ai to atu lo nga fau tu o ko fai a Constantino ko kuilo o fa mole ko kuilo ofu tupu e ke oki malo ofu kupu le royal rope fo ele ave magtala Constantino no ke le ko manga o se mea ke le ko manga ko ofu le na ofu tupu le larang o ke manga o ke oki ai pe fa pe male ofu pa ele sa papakiso ingaya la le ata o le tangata po le ale kele ngi me o ia te oe le mamalu male oa o ni longa i loa i oe a fai o ori ke mole ai oki ai ke lo ai le ai ma se winga o na mea uma ia te oe kasi ale mea ke desperate ma ngā lala ia ke fia o ia ma fia mau i lo o langa le teimi lea o le li faola o Yesu o le mafutanga ma le tua e ala ilo na alo o wafo i weiloa ele ai se au ngā o mea uma e vale mea uma e muta i le lalorangi ngai mea uma a o le tua i lo o langa ma lo na alo o Yesu e te taunga kalia i lo o langa o le avanoa siri lea o ngā kāua tātou te nau ma ngā lala iai le tua o a mea uma le nei o langa ele ai se mea tu mau ma tu te whaalango iai ua na o le mafutanga ma o e siri na tāua a wae maua ilo mātou whaavavau pe a mawai le nei o langa whaamanuia i se tasi o mawhai o na whaafonga ma mai moa o na o Yesu. Amen.
Tak for Sofia e Samoa ya ko po tolu ngan tuaile polokala mela arin to leon la peo da funga da tu mata bedina ele sunga ile fifa ya pasta la fai le copa le fo ya Aoauli ole sunga fu la to mo si siona fa bo ponga ile taimi masani ele so ata pa ata to woli le lofa maleang le le ole da to tapa au sili ilunga ole wa to iva me te ona tale ole lua tala iva fnua te pera ba ya le sunga ya se ule pe da udatu ile July tas All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iva kolu amo. Origineel on to fat sits lang le to no official Radio Samoa pe ona basa ya Aoauli o sunga fua tasio o to lava ile aso for Riley wala vole long pu ile o to pa ia malo o to malo le o sai malo foi le fa malo losi o le tanto fa silsilanga mo mo pe on masania o le tanto fa silsilanga le nei Ole fa Malustino ole Zumba. Talo for Samoa, ma de tuole tanto Zumba ale team no excuse. Ye stoffi e pe ormasiai ile Omak pol Otara Music Art Center. Ile tolanga fa tawi Otara ile afoleono ile fiafi. Le se tongi ole de Zumba sumai tanto fia ma fa Malustino fa tasi. Awale tanto sui fua maloloina. Mo ole tanto team no excuse ile tuantusi leono. Baselau Alexander Crescent e nai o Tara. Ia ringalo ia joe le fa moe tu tono lau diary ia po lau ka lena foi le fiafio la stofi aso nele afleono ile Omak polo o Tara Music Art Center. O le sia to fa linga o le tusi o le va filifili ma le tusi o le songa. A ringa lo solo minga o le tusi o le songa fa tasi ai ma le lo minga o le va filifili. E mau ai whaanu pengo Samoa i sifo tutuila mamarua o nisi utala tu o Samoa o ala ngā upu o la matafa i o la matai le whainga o wha lawe e pei o wha i puiponga ma liu o leo si o singa o a inga ve si le whainga o Paulo o si i wha aloalo wha langinga o e kāle sia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga fitu se fulu tāla le tau na o le official Radio Samoa i le tolu pā tolu o na Hobel Avenue Marukau e maua tuwai ea saulo minga. Morisi wha mtalanga, walau le lua o no lua tasi lima i watolu, lua o no lua tasi lima i watolu. Pētuka iane, ile shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz e whai mai eisau o ka whaafutai. Ole fa silanga mai le Pacifica Connections. Tanto a waifa tasi fono mo communities te tasi le asfrele nei. E tala noi na ile mata upu ole whanau heat kits. E whaia le asas fluivo november i le July tasi i le Aoauli. Ole do whanga e whaia ai ole te puke o Tara Community Center. Lo se fulu Newbury Street i o Tara i Aukilani. O whaafoepe o le a whaafoeina e Dr. Rotman ia le nei whono tanga Maurice Whamtalanga whaasota i le rumera lea o le olua fitu lima toluiva o iwa o olua fitu lima toluiva o iwa o pe imeli ia vaimaila at whailoafamily.org.nz Silsilanga mai le tu malo o si umu. Tautoia sa o le vau filifili i pa ia whaalangia. Ai mai seo pa ia whaale tua tu lau lava. O le rinvala au mo le ri tu malo o si umu i au kilani. Whaamemoe o le vai sa fau ia po le vai aso nei i taunu mai ele tātou au laka pita i to fitu mai Samoa. Mo le whaamemoe o le malisi au kilani nei. E whaamara tuantu i le ava whaatali malau tai mo le aso. O le maunta lava o vai luanga tu inga mana o le ana nofo ile au se ia mai a ta longa o na tu ua lolea i a inga e whaatali e le aso i tofo iai i Samoa. E taunu mai i le aso se fulu maleiva o november o lona winga o le aso tofi aso nei i lona vaveau e pe ona au na atu le le tātou whaasilanga i le vai aso na se ima vai atu nei.
tātou whilo iai i le tau le ono i le fiafi mo le whilo inga mo le awa whatali. O le tuatusi luse fulu kai Ranga Street i Mangere East, sainia le fionga ia to whaiono tupu o la lafi, e te maua le telefoni o le olua tasi o valu fitu, ono lua whaantolu tasi. O lua tasi, o valu fitu, ono lua whaantolu tasi, tu u tale pā tula pou, o lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono, o lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono, wha futai. O le whaasilsilanga pale whio anga o Santawa i sa Fanta. O le a ia i langa tapu au pa ia le popo Samoa a wā o sa lava mai le vavau e o i le wha vavau tulong na lava. I le ava ma le wha aloalo e talo sanga i dailo lo tātou nuu i Santawa i sa Fanta. Le pa ia i tamali i mawhai launga fa le tua matausi o alo matama whanau uma la tātou nuu. Ai mai se fōini o mātou paulo mani ngawhai manuai lo tātou nuu i a Samoa. Ai mai se o le nei tunu. O le so to na ia so lus fun tolu o November. O le afa tonu i nai le tātou wha moe moe. A wā nisi o fuafuanga e tusa o le tālu sanga mai. A lo tātou nu i Samoa. E tālu atuai malanganga wha alo lo tātou nu. E mana o mia lau so soani e ala i lo o tau lango mai lo tātou wha moe moe. E whaia lea i le hola le PIPC mangele. E le tuatusi lua i vaono Bucklands Road i Mangele lava. O le taimi e whai ai o le tau se fulurua i le Aoauli. Wha mole mole ta pena le li maisau taitai a wā se fofonga taumafa o le aso. Morisi wha mtalanga e te fia malamlama antili ai. Wala mai le telefoni o le olua tasi lua li matolu ono wha tasi. Olua tasi lua li matolu ono wha tasi. Whaamtai o lo sainia e tamali i mawhaila aunga o le whioanga o Santawa i au kilani nei. O nisina au tātou whaasilsilanga leo tonu mai leo Official Radio Samoa le rivaenga o le Aoauli ina ua se maalia antu la wale tātou teimi o lea ua toe lua ma le afa minute o na tāle o leitu la e lua, tāle lua au dātu tātou tala. E pe o le sauri mai e le sunga fo ia se uli malau leifi i le nei fo i vaengo la wo ma lo le o le sa ma lo fo le fa ma los tutu ma fo i va lo filima e mi se vole i linga o vai o le ngala o la ki o fo le ko e mo
tinga la la la, tinga la la la, ooh la la. Tinga 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 la la la, tinga la la la, tinga la la la, tinga 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 la la la, tinga la la la, ooh la la. Malolong sai Fofogamua ia whaatalo whaatufo le tunu mali tapo inga le ni tulali Aoauli au a foi tala mola Fofogamai tala Samoa tula fono te whaofia le Treaty Principles Bill wa awina mai ese fita wa inga whalo tei whale wha e tia se whaia o ngā whalo longia I ofo ana te mai tia o mua mo whatungao ta alonga a mele longolango le whaia o ngā All Blacks se le whai unga le kapteni tiki li sala na ilo le tamu whai mo se skoa Fofogamai at whalau te leino ni tala o le tamatai pāne mea mo New Zealand Dame Jenny Shapley, wa ia lapita ia, o le Particular Act, wa la tō wala au ina se whetaua inga whaaro toi whale le tunu. I le tau mawhaia wha manino mta au whasi siro le ngai ngore waitangi, I se tūla whono. O le tūla whono tau whaofia le pātia pe ona vesi ai, le Treaty Principles Bill, ta pāsiano le waitango mo le Parliament I le asma tofi le vastonwai, e pe ona pālota langolango iei pātia le Act New Zealand First, ma le National. O le Particular National, wala tō whalia, o le ale tō e pālota ia I le whaitaunga lona lua, I le mai ai ona langalongo ina le whaitaunga mo moa. O se vaenga, o le maa lienga le whainga malo sa whatasi ma le act. O le pālota ino le tūla whono sa wha amotu siena I nua sae waina le tamatai whaipule pido talavo o le pātia Māori, hana Ralphiti mai pi Clark. I le kopio le tūla whono. Ma ia amtai nai le haka I le tono le Parliament, ma wha o Sofia Isi whaipule ma tangata whaarongolongo e awai. O Dame Jenny sai te ia pātia le National mai le awhi imsalo Iwas Fofitu. I ruru awhi mai kasi. Le sa ave ma pāle mia mo tau sanga I lua. Ma ua ave nei lana ngolango ia mai pi Clark. Ma ia whaari ai, o le teimila mai ma mawhai le lo te ina le maali e ngore whenga I ngore waitangi ma I tu umo le pārmene. Wa si e fo I maleo. I luna manatu, o leo sa langa I le vastoluai e ato o tole tala whenga iai. Ai pe wala tu sori e foi fatu nunga tu ma o le mauta o le melena e fata ti ese. Fali e Dame Jenny o leo te Māori e wha manatu mai ai ai tātou o whengainga o se mālienga o se kone kalati. Mai te le mawhai o na e style wa idma whapea mai e te fia e te tuski sia I lola ma taimi. O lona manatu whali e muni mai lea ina o mai o na whai ngoa e pāre mea Christopher Luxon. Ia lea tu la whono tō whaofi o se manatu mā to e reise maua e se fiso sali. Mana min stamu mua mo filtana ingon fe ngai ngore waitangi Chris Finlayson tai falia o le tula kono to faofi o le amatu ai fa le ngai nai le so tanga le vale National Māori. A le termine parti lua le te parti Māori mala act o ta o le to fai manu ma lo tu sa matari foi tau ile ata video mai fela flo fo inga le Parliament o sile le stofle na mai aso ile tula kono to faofi le sai longa ona sala lau le rangi. O le ata video no tamatai fai pula le te pati Māori hana Ralphiti mai pi Clark. O ia fai le haka le ka mate ia o mai le style waina le pepo le tula kono te whaofi fai tonga mo moa. Wa te sema le whaamaro o ma le Parliament mo le lusu fai tula. Sa whasala la wina whala wai tele vaenga o whasala longa wha awa malo e au fiai vaenga o tala la uloa le BBC ma le CNN. E fai tau miliona na mata mateina fo e tanga te lungo o wala so tenga lau tele. Padel so ata ulo le pātia Māori Ralphiti Waititi o le tali tangata I ata video e patino le mai tangata o ele ise tunu o le lorangi e tali langolango. Pai e ta wai uo foi na ele tu whatasi whatanga I tu ai ngō manatu whakolone o tangata ino foi atunu. Pa whatinonga I le whaawau pūlenga sa wā e whaia yo lātu tangata. A ele o tari foi tau uma I lungo o wala tenga lau tele. E apele le pātia Māori. Sa wharia Waititi o mai pi Clark o le tamatai fai pule pire televo le Parliament o pongina I le langolango talu mai le stofi. Mai ta wai o mea sina nei o latu tupanga o latu whanahuiti ma o mātua mai le tu lafo ia e ai e afruko. Ai e tele tonu ele tai le Particular Act statu sile tu la fono to faofi pe on fevese e ai David Seymour. O le vevese statu le mai le Parliament o le angai se va inga I New Zealand I le rangi. Sa fate ia se tamari ima se fai aonga Samoa ina va ia na tamikia o mo wo foina. Ni
se fa ono mafai ono foi no lato fatungao moia ile mai ayo se pili fala we kele mo le lusu te usanga o ave ai te wanu o perenise si tangata tapu o faia onga falo rongia ile onga mawulunga te mai ta yerka kuriko le Macaulay High School o tu pa pe matata le kele ta ia fari ai le mai ngo tala ale local democracy reporting e fai te se lauto sanga te ia e fai te se fulu te usanga o te ia e marfa mai sukan fa fita o le on fatungao mai ulava ni tai me tapa ina i tiro ni fatungao o foi na moia ai sa ia te lia lava le tulanga o iai mai ta wai sa tiro iai sa tu ina tu ele tu le toi fo ia te ia ta soi fo fo se olanga le lei ma o ia te lia lava le me tu mai ilo na soi wanga ele mana o fo i se istanga te fa po polo na soi fo o no le so sonia ia te ia ma o ia te lia lava le me o ia nei ai pe kai o na te lia sa suino na ma fo fau ina o fa so ia te ia se tama te si mai pa pasi pasifika ile tulanga sa yo foi na se tasio na fatunga ilo na tina ma se futu sanga le ampira ita uai o soi fofia fia le terminai e ula vai o ma fana il fa la utile no le tulanga lo na ngasi ai sa fa lia ya lo ta wanu o le afsoso ni ai ma pilia ilo fa la wai kele ilungo le tula o Facebook e to luas full fitu la to o vala watu e vai pe fitau yo la tu fatunga o to ni mo la to o hana ta matia o ngamoa falia e te wano e te wo yo te faia o ngara lei le falia o matoi fanga e tia ile ofo o le tolu o isi e na te loina o ia ta wai sa ma faio ne so ta ia ma ave ia lana fa ai e ula vai lona nga fanga e tia mo la to wanga lei ai lo fa tali pe mo sei si vitawi o la futungao o la solo le verso nei o la faia fela po ingalo tolo le tula fo no to fa ofi to te o si ten samo si for parme no il sila o le tu la fono tau fa office a tu sier pai pule le Greenstone au tiono mo le tau fa fo o si teni sila tanga tamo sa soi fu e le vale tu sanga a fe se lo luso fa ma na fe se lo fa sma valu o fa to toino la pasia le tu la fono tu teu ma vem tu la fono ile ave ye le lango parti de parlement o le lango le parlement ina o to fa ia to teu ma komi kitia ile ave se le o fa nau ai la tolo soi fu mai bea ile mai tai mi mai le mau ni nei sik seni e ele ma anga ile loane ma le lima fe ila tu sa so fu mai le vai tai mi e ma fai o mo sik seni lalo o le tu la fono yo taro talo ngai pela von sa ile mana tu la so kali ni sila o white o sa wa tu le ile e si pasa longo tamar sanga o sheina ile au college mai o le tamar sanga di pororangi mai fori mai manu malo ile la to pulu mul mai le manu malo ya tahiti tolu ile ya o ke topa ia mar se no van watu valu pasi de la tu talo nga lua ile so fraile ai wilea o ia ila pasina ma ta opula kike ona pasia o ta alonga le mala o sa mo ile pe fine o kilani ai li ta per penatu mo ta alonga e lo ia au su champini i Wellington ma o kilani ma sino mato le natu sanga tilo ni tulango ia ni to mo fai ala o sa mo o ia fa mo o le fai a onga o white and sila Darren Paisley ini nice winger e fai ala au o le o white o lo ta alo ila lo sa mo Serbia Marco seu patu Stamenik o le o sa mo o fa fone mali ta mo sanga qualify ina tolu le ai ata hiti le vas rai e mun mai le fa ina ya va no atu fari tasi a topa ai tu lango le o sior fa so longa o ye nei o ta mo sanga o se la sanga ma ai tele le mo le so kala tu no e ati tilo yai o lo yai la lo fa vai so ka tasi le FIFA ile te mo le ata alo mani shila talo mai ona mesa mo sifo ma Samoa ile a fei sala i so fitu ai ora o Samoa tu sama tos fulo tamo ta alo soka ia o tero nei ile ta longa la ile fefine il malaya le Mount Stadium o se toi fa singa no ni to tamo ia o lua e ta alo fa tasi kala puni sile nei ile so fitu no ve mai la fei sala o so fitu ta fa ina la soka Samoa o ve Samoa sifo ia ni sila fitu ile ai male so tolo novema ta fa ina sumale lua ile le ai wa avela ngolangor faya ungalo Black Scott Rapids ni fai ungalan Captain Scott Barrett e kitter sala le pou na ilo le tam faya Moses ko ai to 5 minutos to ta longa lesa fai ina ia Ferrari Tolspulus Riva ile sonafi Paris ta sala Ferrari il fismo le 5 minutos to ta longa il fast full meter mai le la to le scoa a auxilia la to ai il Tolspulus Vono Arpeuri ai na ilo le tam faya Moses ko kitter polo e fafo ma le leina out por tu mano ai fai fa
nga Barrett te kikali sala mo vai ile isi 5 minuto se toi o ta longa sta ato toi frani lo lato malosti e pui ai le lato score to se fulu lu river ma manu malo ai ma o se so ai ta no fai to le tolu o fai in the level o Black Hill to vini ina ma ai ta longa sa te kino e Barrett te tua o sa fai un se tere sa faia e bene ta wa sa to lava no kikir por tu manu o te tasinela ta longa o Black Hill toi na malanta milo ili tu ma to le hemisphere o le ta'alonga lema Italia le fai ngale basa nei o Italia ta to e turi ai mai manu ia Georgia i le tae nei ai wa fa wa per mata ino le ta'alo ala Wallabies Australia se sai no lisi au Europa Wales i le tae nei limas male lus furu kada i se ta'alo mata ina o le mata ina o le manu le Wallabies o le lus furu minute sa ta'alo to sulfai i le ta'alonga e valu skota la to maua ma se tasi se te mua foi le o manu in Australia ma le limas furu a Wales ai se furu tasi ai leo fa in sa o ka lako i le Wallabies o no alo le sio sa ia fa tontono ina le nei tua ma le leo na ai le po sale le ter foi Joseph Augusta Swali ta stuia tonu il to quattro le talonga mai no fora fa le leo o le talonga le Wallabies o le to yai masko tilani talanal nei Aoauli manuel tapo ingana tunu ma war file mo soi foia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lofo ita
le wa se fulu ma le vanu miru te te ni ling July lua le rivai ngo le so ma lo le o le sai ma lo le tawa tai si tai tu nga yan tu le tu ma le wa au nanga le Enterprise Motor Group I manu ka wo fa tasi mele sunga ya au kuso fia le le ya mi se fulu la tu o va a wa le fa le lo ino le tu le amatango le rivai ya so kuso ma lo le nga lu ma lo le fa le faiva ma tango fia le ya so nga fu le fa tu ta vale malo le tawata fo I lo le talanga Fofogamua ya malo fo le so fo mau ya mo fo nei la tato te to felo ai fo I ngalu ma o le ele nei fo I tu la ya man ai mal matango fo le nei ya so aso fo ya pola mtanga fo nei va ya so ya fa talo fat fo I le lo si tato atu no matamai lava I maunga tele se ya pa ia le au tinifu ia o lo fa pe fo yo na tap wai mai mota malawa ia wa lava ia ya lo fai o tama fa na Samoa I so se va enga nei fo ia so de amatanga nei va ia so ia a lo so fo mo tanto te tau fai fa ma lo lava kuso ma lo le sai ma lo le tau tai suinga ma ni wingo le tau ya mai le fai ngol le dava ia so tu na ia tu fo le sa to lu mai wanga ia mai ti bunga fo matango fiela matango le ia vai so fo a mai le tu ya mai undanga fo le tanto fa le ta vali to te le si wanga ia tu ia po le tau a mata mali le vai yaso ia e pe ona sa no ina la fetalenga ia o le weekend ia na mana ia fo ia le tulanga fo le pisi fo ma to tulanga ia o te longa o tulanga o mai ia ona o le o le tau pe o le tau le wa mataina fo ngo fie fo itanga tal sa vali le ia ma le tau sa ili fo on ta vale le fo I vai tau la ia fia ia pe o le nga fo le o tau ia mo fo ia mano ai fe lo ai manisio o na ta tu tanga fo ia me se ai ngolo su mai ia mo le sa ili o sa le fo ia masina ya o le fa malo le rivai ngo le wo ya malo le on sai malo le fa malo si wo mala le temio kofi ya ar ke mio le skuli mi le won tanto ye sa le la ya le mo fu le la e fa sta to si tato wa no ya o lo o la to fa ngai no fu ile o na vai an enterprise nei manukau ya o lo va ya la va ya tu lang fu le to te lo si tato no lo fai fo na si al tato ya o mole o lo fa o per tato promotion le o le cash bonus yo lo no winga e pule lava o le tulanga fa ia pe fa deposit la ta vale ia pe transfer la account ia pule lava le tulanga te mana mia ia o lo fa o per tato promotion na ia se ia pa ia fa un nei masina ia o tulanga tato stock ato no le weekend ato ma o le fa nei o lo fa ia tulanga fo le lo saulava ia tatu start o lo fo lo lisa tu nei ia o lo le se me foi pole tulanga le stock lo mau so se to ngata vale ia nai ia me se piki apo ia o tulanga ivan valu no fo fitu no fo ia po SUVs wa pe SUVs au pe tele na tuli loa e nai tatu ainga ia lo no wing lo mau so se to ngata vale ai mai se ia tamalai ti fo ia hatchback mtulanga fa pena ne fo vai tau le pensini ia lo fa pe ona tele tatu fa pitoa I longo tatu lo toa ia a mata mai fitu iva ia na ilunga so a fa pe lo tau sa ili se sa le nei fo ia masina ia sumaima tala mai au ile lima fitu tolu ile Koei South Road manukau ia o lo mato nofa tu le sunga le lipule ia Terry ia tama fo ia tau malo nei fo ia tangata ia leala au kuso fie lelei ia a fa pe o lo tau sa ili sa ia bala au mai ia pe I tulanga o malo ia pe a fa pe o lo tau sa ili sa mo ila tau fo le o mo o fafotu maukilani ia o lo ia le tato website
tūlanga fo lele o le enterprisecars.co.nz ia e mawhai o na e accessa I le kako stock ina o ia I uma tātou tāwale ia o la whapea fo o lo e mnamia tūlanga o le finance ia o lo iai lava ia le link ia o tafo tāwale nei po le alaraba tāwale ia ngā le kiliki lava le link na ia o tafa ia mawhai o na process mai na ia ma fo ia mwhailo mai fo tūlanga o mea lemna o mea finance ia peo le tūlanga lea se umanu ia le ngata ilea ia lo mwhai fo na whai tato trade in a whapea fo I eni tā wale o lo whapea fia trade in ia o lo tadia fo mātou so se tā wale lawa mawhai na trade in ia ina ia wha mama venga fo tūlanga o le o lo iai tau o tā wale ia mo ina ia ngā whatia le pēmeni tūlanga whapea ia peo le se mātou whaamtalanga le nei tūla Fofogamua whaafitai lava mo le mātou wano whaaulo ia manuia fo I toenga ma fufuanga fo I lo whaiba alo whilima lau whatalang Tai. awa ia toenga nei aso mo tautua ina o le tātou atu ia whaafonganga fo si tātou atu ia lo whangia le ali tai atu le soifua ma le ola ia istain fo mua tātou toe wheloa ia lo ia leanga leo le tua ia whaafitai mo le mātou wano Maru I tele lau singa o toa le rei Aoauli le sunga ia au kuso fio lei wa vela wo ia mafonga tau mo o le tautoma unanga ala Enterprise Motor Group I Manukau 5 Great South Road I da I fefo I Manukau e le mafiona e misia pe anga ia le rei Aoauli ovalu se lau wono tasiono Fantasi valu numero telefoni ovalu se lau wono tasiono Fantasi valu numero la tu telefoni Ola o se mali antu le vaule wanti ya los fulu ma le fama la familu tu te ai nei le tu la e lua o te lo fo ona wa saudi antu ma tua ya pole da fo tu wantu I loto awa onga alfa na wile tu wa yo onga stimulate to ma lo ya tu to lo nsa te milande ma kwa vela pe ngofu ko ngor ka va ai fa pe ona Paulo le mene te pakai ma kwa ma nga ya usa asusulu wanele la ilo tali ma vo ile fa tu fa fo ta le termine ya polo a fo polo vai se tulo e ki fa lo vo ile pi ya la ya ki ko le vela la Vito pa uma lo nga lu Jacob Masei le malupio va ia fuala au sina leo aruanto I fo ia Mendy Filippo Mona Sitino pe Melika Marina poe a ingali I le utele pe pule a ia Fero ia mauto umala vale mauto male divango la uli le tanto toto malo ta yalfa ta simai angare yoko ia edi yaiskako mana tua fuala olela afale lua pe afi ingule ka le lua Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Tell
Fofogamua now le vina record sila ni vrango la Aoauli ma le pese sa vali. Ja, na verdwina le matusia Maria ma ala patia ya soala. Ja, e pe ona toi langi na tula di vrango la Aoauli wa afatonu le tu lai lua le tutua. Ale radio Samoa le ya Aoauli la sunga fu afa le tu ma fu tuma. Ja, ma lo le soi fu ma le langi ma afa le via fine le sa ya o to le pi ah. Ia, o le hase upo folofona, o le hase makua o le la unga i le nei aso, lea e tele i o e le wharisa. Talamantu show, sole ia sene kuanta sene, o le tofa le swafa. O le mafuta mo i le rivaengo la Aoauli, wa ai se me i le iloi fofo i le ngā meke i le ngia Aoauli. Whantu tala le le yulu, o le mafuta mai i Anchorage nai Alaska. Te sila fia o tau lea tunu neo Alaska. Ai meisia ia le vaenga lea o Alaska e tau le intanga tai no nofuat. O kasi mtaptinga. Le winga o lautala. Kati si o koe whai kau kasi kwa i. O lewa mai fatu. Aso la vai mafuta mai e le tātou wala leo. Fatu ana e la talata mai iwa o avantua. Ia sa u whaafutai la po a lava mo o i whaafutai mo le amara i o le tautua le radio Samoa. Ai i antau tamatatua i nai le tuno Alaska. E whai mai tātou i Samoa o le makua polonga o tātou. E sa o i leisi tu. Ai o matamatala i le polokalamena i lunga o le TV. E tā ua o le Alaska, The Last Frontier. Ia po Alaska o le alinga o le whasambonga o le mele. Ia o le vaenga muli a le o le laurolangi le e wheo lai le vaenga le. O le winga la o lauta. Ia wao Alaska. E le whapea vo i le e tū maua i pea ia le manulu. E ilo na teimi e mawhana whanai. O le winga la. E le teimi. E amataina mauti le aisa. I no fuanga ia e pei o na manulu. I le vai tau manulu. Ia e o te whai atu la wai i se ātātou ie nono fwoi Alaska i le mea o lo te lei tangata. Ai o leo te whai atu i tangata ia o lo o ola i nai Alaska. E le wha moe moe se i le tise, e le wha moe moe ni whale o loa, e le wha moe i ni apai a po ni mea ai tu apa. E le wha moe kamanga i le wamakua. Koe wha moe le samu. E matatua fwoi lao le tuno Alaska. E tele ai mo meo vai tu loto. Ia e misela fa mei o vai tafi. E tele ai male me ka ole pea. Koe kele a koe mali a leo le saman. Watoa o iloa neilo. Nga wha aki a ua le mako a inga ele i le i a leo le saman ni a sola mena o te fia i a le saman. Ioi. O le mea fo ilanga. Waka sau nge usila. O ka alu ila lo i le montu isaute. O walwa. Soli. Ele o le whaifa ko anga sa mangi era wari ina le royo. E ole matua ma e sile i asole i sile bana ia. Koe maanga ia fwoi masionga lolo sol. E ele kere asa ngar wenga e whaile mele o le saman. Pe awa pe o le saman i anto. E wa le sila fia le malo le tāntu uturu. O ina e fia tau mawhatele i le i a po o se i a. Wa le lava lau whaaso. Ne meo le uru i anga wai. Ngo whaala ngoi asola i nei ni sila whaima. O meia o lui a maurupua, se tu lo le whaafonga anga le aturu. Saka kia? Pa mi saka kia i lampisi wa ele ama se pālangi e kausa miera ngā mea. Ia a wāne le nei vaita. Ngā maka mai o li maka ala e le urupua a fo i le a koa. A koa. E le ise me ka os fasi urupua. Ia a wānge ila le vai kemingi. Ua fiera ka o le urupua. Ai le o se urupua a ko fo le meka o le fasi urupua. Ia ngā wa e sila fia lau sunga le e kia fo. Ke fia kausami le meka o le urupua. Whai e toi fo. E wa lana uta wala vaenga lea. Ufa mai tanto. O le mokua polonga o le kako o langa i Samoa. O tangata i no fo i le tūleo Alaska. Ila umata matatu fo i le polokalame. E umi atu le teimi e tau malulu o i le winter. Ia nei lo stama i teimi lava spring summer, ia koe a maka fuila ia leo lava i tau malulu. I nisi lao ainga. E nono fo lanta fo ilele i vaitafi. O le lantou ngā luenga e whaipe a o na tau mawhanawhana.
e te tau ala to upenga. Ia ona pu e ila ia lea o me ia o sa man. Ai te lona me mali e pu e ia sa man ia le vaenga ia. E iei mala tō lafu mai le voi. O mai le langa. E whesoso ni tele le whewa i onisi o tangata. Ia wa a o ngi langa ko le aisa. Ia le lava le pengi singi o lau snowmobile. Ia longa winga o tai whau se tu longa wha whunga anga le atu. Le wha o ngā ilunga le aisa le vaenga le. O lau karanga wapi uma o i Alaska. A leu te whai e tui mena o mantamata. Ia ui ilunga o Porkalame. E se le mani. Whapea ka kunga o ka kua ka kai konga langi nei nisi o taimi. Au te whai atu. O ka se tinga ina. Ia. Pu e la ia le pe whai a la tō penga ia pu e i saman. Ia o le tausanga walele. O le tausanga. Ia ua makwane ia masia. Ia a oso mai fo ila masinga ka mai makangi foile. Ia ua male pelepe uma kwa ia ma upenga le vaenga le. Ona le mawai leo le fai numero le ia. Ia wasta mai ia vanoa e tu e le vape ma fanfana loa tatala le vanoa e pulea oi i le kaimi ke whango kai oi le se me vapena. O la i ma le tu la fono fai mai. Na o to tonu au le vanoa lea fa tita inga. Ia pe tasi pe lua aso pe to. I to tonu la o aso na e to. Pe ki monga pe a fa. E ke anwa e pu e au. Kamo fai e mawangi au ia. I to tonu o le vale. Ia, o le sila vaenga mana ia fui na tamata ita. Ai o le whainga lea sa whai e tātou sa mo ia sola. O le mea o le tutuli. O koe kukuri angi seo ka kou ingai sa mo ringi vaika. Ia e longa koe kirikiringi mongi meo ngi afo. Mo ni pua ai vau fui le li sa mo ringi vaita. Ia na au tātou mei tua au lo fui e le so sola i kua malpa. Ia o lo kambanga ngai lunga le mau. Ia fia la ia le mo makwa ke le al mo le meo le o le me ai le mo ila to ia le nga mo mai ka ko mai le fo ia le wo fai tono no uma fia anga isa mo ai o le winga o fa mtal e fa mi tanto mo ko polo nga ka ko au te fai atu ile te mi la le ai to ai le isa ai to mo fai nai ni tanga tai o Alaska ele na alpa fu ile ole tunu la langi fu ile o el to inga aisa le te tala no atu ele vai tau malu ai to mo fila va nga ye o fango ia man tu o la mo kwa maloki ale aisa ia ngo ko va ia kula ile ia wa va kula mo le me fu ile le drill ile o kama i drill fu ile le te e te fa nga ina lo mo te polo ar kamale pe or kamale ele i po fu ia o kako afu fa koso ia, or kamala ngai a le kipi le iria fi kipi kamanga le isa. Yang kong yelo ma kau ila no kau fakarkat. Ia or kiminga o le mo moi a fa yala o lai o ia vo i fa kau. Ia po lai o ka fa o le siku. E o mole le yala nga fi ku lai le sei. Ia fa yala le sei. Ia le am sei. Ia wa va mau no fo ia. Ma me o lo ia fa lo. Ia a lu vo ila le tulinga. Ilan tamata. E se lo ingarisi e ko ngame. Alu vo le tulinga. E vo le tula fono. E fa tulangai. Ia matapu ai. Le tafana ina mo meo kia. Kia fo i o laila i tipo o lai le tai o lan tau soifua. E fanga nga o le kia fo i lele ua makwa kikiri au nga sip. Ia. A le me mali e le tulinga le. I lo te va ai tu fo i lele i lunga o awa e maunga. Lunga o mang ola. Ia ava pela lai whanga i lunga kia. Ai pa ula no kofi. E ke anu ai loi o e piki mai lunga lau kia ra pa ula. A wā ari au mai. Ia wale ai foi se meat. Ia po se tau mafa. E mi se lava mo le tau maluru. Ia kako. Nga lua ka koka. Nga le vela male. Marikim. Na o le mawhana whana po le vela. Ia manai tim. Ia le fa me ka o koski ngai. Ia a fa yo nei te fa mai le ia uli makwa e ki inga. Ia la usi o la me ngai ki inga. O tinga ina lo tina po ngai tinga ina lo ma vovo. Ai a le me wo ki ngai lo tina po lo ma vovo. Ia o le fa so e le fa pe le lo la ngo fongo fo ia mo inga. Mai fa pe o le ungar ngi lo lo. Toli. Ia va kulir fa me o le makwa malulu wa o ri ia tu. Ia o kako.
Nga kau manulu, o le ai kau manulu mai fo le savi. A ua le toi manulu tele. O teiro, o na uma faina e tula, faina o fuma fan be avi te maali li te. Ia me anga I fafu. O inga kau fi e kongo no mo ka malolo. O ngo fo a po le bosi. E ai. Anga I fafu. Ma na vole e ala I fafu o ka se felesi. O ka se pretty full o e ala I fafu. Ia fa ia ngai ke fi ia I lunga longo fo. Ai. Ia fi pe oi. A lo ke fa ia. O le mo kwa ma ngai or ngai aso. O le wa man tanto Paulo mai aru ke va ku le anga il mala vale. Ma kwa ma ngai o le la. Ma I lau tanga me. A wa la vole ave I fafu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. E silia ma le se lau whala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talo whavacha mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talo whavacha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talo whavacha mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Awa ni emisia whaasala laua tu sa o lan Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7s lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele I le aso tona I lua se fulu tolo o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waili nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7s o le lua afe lua sumar farm. Aso tona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Papala ile namu o alofi vai mafia
O se e vai o te lenga fatia Si o ulu e momo e tutasi Le moa moa o le fai Si o ulu e momo e tutasi Le moa moa o le fai Wale au au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ula vai le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o si a upeni Ma si a upea tau ato ato Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo Tau le fetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popo le vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava o te mana tuai se o te mai a vaipua ma se o te mai a mau le na matala noa na da fil falsa ia ma o se o te mai voi le se le fia le sa we fa falsa o lai le uma le rok ia e ala no alo fa ku foi le se o ka mau mo o nga voi le o le mo mia se fa so ia yo na fa fitauli yo va ele se psychologist le mere Eoi, me vui o counselor. O le kokonginga ka vui o nga. Talo fa tisi o te mai a mau. Eoi, nga umale no kua nga fi e sau whakarangoa ui fa. Eoi, fa makala mai e ngi mana. Ai ne o ke fa longo ko ile pesele. Uma mea o ngale a inga o ngorsu e nga o se ava. Ia e whika wikong wala mala ua vui le. Ngai o kama e fa pe nga voi la se ko inga le o Solomon les e la kia la se uso ya ifo o vore ngole o po o le wanga lo ngi ya nga wala kia o lai ma no sia la nga yo ni vita ele I alu ke le ngi mea o nga la ko Falani Williams ma no so ifua molipola pio molipola ma lo le au sono io e awala vangi muli la ven se ka vale la so ngi langa le manga yele la sto ino Nicole wea io e o mai au se kalia I ngi ya Aoauli ya ma lo ale io con go fie sal e lo le menga o puenga ngi le news ka le o se yu fai mai fa mai le venga o langa news
ia mala au ole wala kuse ka le la ngonga vulu de fingo lankar ai fa me lankar ia mala au ole wala bis au so nga fai ko au li au si au we le seri ele o ko ya el la ko la kapiri ngi Elisa Pentaivi ma lo le so fu ma le langi e ma lo so ya Ruth lim le ma fu to me le divai ngo la wo ya e le va ngale no fu to ya na fa mai le ntanto fantali le va sun te nei pola stela mai ile li pot ya po le me o orga ko va aringa ba ngo ko kwai o ile tu le isi sifo o tanto i tu mu oi yanga mo ma kwal fongo mo ka pisa me ma stanto li poti pizza o le na mo mai ni le vale li poti la ta mai o lo te fai tau tu ye me fai 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 tau o ye fai mai o le ave senga po le ave seina o le fuel ya po le kiso mo swa o lo ilunga o le va o le HMNS Manawanui o le ava bele on amatalia i senso o le masino te sema o le ubu fantaua expected o lo o fua e a matau na ave seina i senso le masina fo o longa winga e ka ke karango ai fo ia kirisi masi wa le stema ngalo winga la ngalo winga o le sauni antu yai e lua ia company mai te tono New Zealand o le afa antidoina ia le ni fo ngalo winga e pe ona fa ilo mai le New Zealand Defence Force o le company wa fa ngoina le Pacific 7 Limited ia anto ai fo ila ma le Bay Underwater Services New Zealand Limited o le au amtoni ia lantu whaatalanga ma le New Zealand Defence Force ina ia ave e seina ia o le ye ma le upu Peritania o le recover ia ma le tia ina wha le tūla fono masanga le mu o le kiso ia o le sua uma so se mea lava e ono a whaina ele si o manga ia po o ngā sami o le tāntu o tru mai le vaa o le mana manui ia e pe ona sila fia le tāntu o tru na ngoto ane le rinva i le aso no o le masina na se ma vai antoni i le masina o ke topa ina ua wha pe lea ona tuta ia le vaa e ina i lea au i le itu i sisifo o le montu i upolu aso no ke topa le wapasi ma le aso no ve malo no winga wa uma wa o vantu ma le masina talono tula mai le fa le lave fitu se fulu ma le lima le fa inga le au va run to ai ma le kapteni na fa apea le ona fa sawina e ui lava ina pongi sa le tai da ngalulu e ai nisio le mamanu le tanto o tno sui o nisio afio anga i le tu o Samoa e mi se fo ilanto o le na va me anto so ana le ai tanga tol tanto o tno ye se me manu e sel tala le fai ele au va alea o le va o le mana wa nui o le ye le fa moi o me fainga luenga o le afa pele ona fa nga yo yi nai ya nei nga yo inga o le fa pele ona tu ua ni usila nei ia i le vaia so foupe a tantu o nia o lo ye le fa moi o le fainga malanga e tusa lea ma le se fulu tasi aso o ka ise kai Yo, se fulu tasi asu. Lono, ko kiki a rua vai so lo to ile va ale avantu ia me fenga wenga ia. Ya, ona fto ata no ulea talo sia ile so ke le fo ile vas. Ia mai le ngi sa vili mano losi. Ole an tau tau fia ile sa le lo to le va ia me fenga wenga. E ave e sia ai ma le saunga le mu, yes wow, o le kiso ma so se mea lava ono a whai na ele si manga ia manga tai whale o leitu o lo tātu o tano. Ea, ai whameila ma le tala leo te whita utua. E uile, e iei wha marisio vaenga o lo wha moe ele wha tonu uina o neimea e pe ono utaua o le tala o le tau ia ma le tūlanga e pe o le iei le malupo o le sau o le sami. Ea wai te le a fianga pe a wha le tonu ia winga o le tau. Ile awina antu leo nei mea whainga luenga i Samoa. E miso fo i lanto o le anga lulue e whaatinoina lea tulanga. So, po le alawa le tāntum nau iai. Ia ale tusa ia ma le tau. Ia longo winga le ase mea ke le mwhaiona whaatinoina. Ia, ai pi o se tala la tamaile da. E se le maangai. Maangai, whawhikai ke lea mo le kara ringi i vaenga o lea wauti. Ia, o le la makongo fofi maa lia ringi kai. Wa le fa mai e halu le vai so le va
ma mea whainga aruenga, ma tangata whainga aruenga o company e lua mai New Zealand. O lo iei le wha moi moi, se fulu tasi aso o le whainga malanga, pa meile pālangi give and take, o longa winga, e ono wha apopo, ia peto e se fo inisi o aso, i le whainga malanga le se fulu ma le tasi aso. Fua e le ta, ia a whaane kongualarka, o longa winga, e wanga ko karango vui le kirisimasi, ai whailo marga ko ngaruenga le isamu, ai wha fitai, o le ua maua mai se tala, o lea o le alu wantu leva, e a manta o na wha atinu, ia le ngaruenga, ia wai le mane, o le si voike, ka ki manga o e vave me are kat, nga vakua sauro, le a se nga mano ka kano vui le, dedi e, si alu whamai, si e makua, nga e ke manga ola, ia pe ka ke manga fu. Kusanga lo ka pupula ngia ai waka akia yo ka ka farkari o la kakar. Ka no fai. Ioi. A faia le o finga lo nga ole ari. Ia lo ngo winga ile ia stato. A faia le o ke mire mo wai ka ko so so ani montato. Ile e pu le an ko ingala ko. Ilana pu le fa so so. Wai. Pola le pokor ka kare ka wa me lungo lipotile. Ola faima. E fa a moe uma mea uma i le tala o le tau. O i le au ngareka. Ia nga, ia ka kōkua kule le koi. Ia si i fa o via kule sa o le vaengare. Ia o fuingi koe le moku se va akuka ia i o ki fu koe masaa i foi mangisi sua o mangisi kiso. Beta Drive Doctors i le tau langa wha tau i mangele wha pēr manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu iwa, mo i la tau e sfulu on tau sanga malunga atu, wha pēr matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe fo i mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le luafi tutasi tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu lua o mo le fale inisinia. Awa ni emisi a whasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le malai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o Novema. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se fulu tolu o Novema. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Radio Samoa. Patu saina Ise apa ela pi Pose pisu pasili Pose masi que mai piti Pasina sa pasui Onita mato malipi Tonu lau pinangalo tapa ai po ipo Avane ile ma
Alangainga uta Avano sautaini Telefonia de setu Lafe fai salmeta Avane ise motoka In this update, Kiwi cyclist Olivia Podmore's father has spoken publicly for the first time since her death. The Rio Olympian died in 2021, sparking an investigation which revealed cultural and structural issues at Cycling New Zealand. A coronial inquest is being held at Hamilton District Court over the next 3 weeks. The Herald's Tom Delane says Phil Podmore says he was never made aware of his daughter's mental health struggles. Quite startling because the opening addresses from High Performance Sport New Zealand and Cycling New Zealand were fairly transparent around the fact that they were well aware she was dealing with mental health issues. A teacher and economist sees tomorrow's Hikoi Mō Te Tiriti as an historic moment. Police expect up to 30,000 to join at Parliament tomorrow morning, with tension surrounding the Treaty Principles Bill. Its architect, David Seymour, has slammed attending students being marked as justifiably absent. The Education Ministry has confirmed that's a decision for school boards. Post-Primary Teachers Association President Chris Abercrombie says not all learning happens in the classroom. This is such an important issue for our schools, our education system, for our rangatahi that we need to be involved. The Herald reports the source says unpatched members from several gangs are expected to join the hikoi. It's understood gang protests are also expected over the patch ban coming into force on Thursday. Search efforts are continuing for a serving Defence Force member missing in the Manawatu River since Saturday. The man fell in while walking his dog near Palmerston North's Ahimate Reserve. The government's eyeing up setting up a singular agency to deal with online scams. Consumer Affairs Minister Andrew Bailey has been appointed as the country's scam buster, tasked with coordinating efforts across industry and government. That's news. In sport and to NBA basketball. And that will do it. Something special is happening here in the city of Cleveland as history continues to unfold. The Cleveland Cavaliers have won their 15th consecutive game to open the season, beating the Charlotte Hornets 128-114. They've become just the fourth team in the 78-year history of the NBA to win their first 15 matches. The all-time record belongs to the 2015-16 Golden State Warriors. They won their opening 24 games. The Wallabies' first priority is making sure they don't miss their flight to Edinburgh after moving halfway to a first rugby Grand Slam in 40 years. Australia's followed up their win over England with a thrashing of Wales. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. E whātalo whātua lau tala nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e a waoa I le tele o taimi mai ono iai nei timu o to ulu wāwasolo ai I le itu mātua le atunuu. E whaalongo ina le angi mai o savini mai tu se sae o le atunuu mai o le angi mali atu I le afiafi. Pe vela whamauina mo le so e lusu tasi tikeri ma le malu lua se fulu tikeri. O le angoto I fo le la I le afiafi ana nei le sutolu minute te ai le tūlai valu. Mo le aso atai ai ma tele ina le lewingo le tau pe tai o le au futia le langi e au anga I atu le afiafi. O le angi mai matangi mai le tu saute se sae o le atunuu pa solo atu ina angi mali atu savili mai saute se sifo I le tai au. Bevela whamauina mo le aso tai au lusu tasi tikeri ma le malulu o le aiai e se fulutolu tikeri. O le au soa le lai le tai au a tai au I le tue tasi le minute le tu lai ono ma o le angoto I fule se fulfa minute te ai le tu lai valu I le afiafi. Ma lau tala na o le tau mo le so mo le aso tai au. Malo soy fua, ol si Fofogamua Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Uanandure arami, savalege mena veve. Noise.
Malina o DJ Noise Kanji Mudre. Ayo. Nizam Bulubdanka. We don't have a live. Se vulu widu chucha ele cholo fa jala fa chui man tu mala fa na wa onga lu tu wa on waiti pa mol fu spa sa ba mol jan tu pol kala me fusil matali le afol tol o e si la fia me fa tino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo e so fale motu o e si la fia me fa fa tino ni si o fuanga e fa nga ile equity lo fale a woni e misiere pol kala me o le malu I fale ia fia fio so ruru tai tasi le se fulu e te ai le fa o le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina ato Novema, ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga, e luas food whailonga mo Samoa, luas food whailonga mo tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso taitasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa, nao le lima tala pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app, e whaatino ai au tupe whaamo moli mai lau telefoni whabe ai, o loa no fo le tātou direct transfer, e te posi mai ai lau tupe le tātou account, ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni, ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele, pe walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whaasawa I lo taimi, ai maise wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whaamo moli Samoa. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo tā whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O lea ua se mali an tulu vāna wanti as fulu mali tolu miru tu te ene ia link tu lai tolu o le dau tu wa o ngā ale whanau. Lari fo ia Aoauli ngā wa na wanga i antu mamatua e maunta malawa. Ia awa fo I se whainga malolonga ia e link tu I sauri antu moa o ngā lea so antau tu witi wha maufu spa. E sa suia o fua o ngā pēr o le whale sa mai mo le tātou polo kalame o Fesili ma tali stemele ta maunta mrei. Fatus mai le sunga ia Victor o le Tire World and Auto Limited. Talo for Victor malona ngā lua. Ia, se fua mo malangi maro. So Fofogamua, ia malo la ana sai malo fa tau tonu I sunga. Ia, whataru whafole whafonga tapua ia Samoa. Tono mo tamalawa ne tula le Aoauli. Malo la ngā sai malo ta wata. Ia, nisi whanau mana vai dungo ta vale. Ia, mana venga wanga I whale. Ia, malo la whanau sai malo foi. Amalosi a tau. Ia, ua tātou ia le nei vai aso lona tolu ali o le nei vai aso o le nei masino Novema ali ia Victor. Ia, o te ilo foi. Ia, po le alo ka fia malo I fia. Ia, arke mika kia vai vai. Oh. Ia, sa o se o manu o mai la vare vai. Vai ana kai si me já vai ter que mostrar mais Rússia o mais marum pouco e ao tingo eu quando foi fui a pegar bem cuidunga ya o kudanga o de isso já tudo fa o de lavar mais Rússia faz lá vai ser mais Rússia Lena, io. E koe mauar ngan wenga ai le mauar supermarket ki se ali Victor. Ia na turu rawa. Ia le ia malo le nga le makia lo fa ku ngai ke fa longa ko lo siufong.
pe uma ngai ko ku ka ro ma ro singa ye ya ara wa lo fa so la lo ile fa ma di ma lo ko fe lo lo ma bolo ku ka muri anga ko ya le lek va tai wa mo wala tan to fe lo ing o ani fa bi to wa di va ngai ona Silvia Samoa le ya so fu ya fa tai ma ma to na fa lo se man ya ma ta to compensini ma to te ta to pesini lo wa no se ne to se pe to lo sa ya ma to i va tasi lo lo ta la fa tasi ka po ti so lo ta la to fa seni man to wa le tai se ta to apply fai una ta to Apple Card text me point que scan to no ta to fa lo mo lo discount no se ne ta pe to lo sa i ta to compensini ma ta fa de wa ta to fa pe ya fa ma to fa lo fa pe lo ke ma u fa to mo lo sa ya lo lava foi lo se ni fa ngaro after pay to no tato pa pesini pata foi from que se apiti iba que kala ma tanto with yo para lo su fitu tala tito ni ma toro safa ata foi lo numero tu ko tana tato sei semana malo se sila ta se tala fa to malo sa itato pa pesini safa mo maro le mo deve aso itato basta le sunga ya neo Adrian neo Olo ka malina mo tato bauta mo neva yaso me telefoni o lua iwa fitu tasfa ono ia ngai me tato a felicinia mantua tato tuatu si o le tasi di matolo istamaki road faya matolo full service nga tafolea transmission service di fina ko tato ta vale sina so timu mata folea ma ta vale no mo tato felicinia fa pe fia di filo sa ya mo lunga tanga ia iwa inisi tole inisi mo lunga o le polilis ma le lowing ngata fula pa people ta toles noko o mau foi tato pu pa sa mo tato pick up ya se pu pa sa volo fatawina ma to temine ya fa pe ngati ngata so pu pa su mai ta tanga su tena tato fa lo o ka bo mai foi mi se tato ni se tato pu pa fo ya le last week ava pela ngai ka uso sa ta vale lo mo ta vale fo ta vale tuai pero fifinga fa pe so ta tuai ma tu in tonu fo fa ngai ko ta tu in ya mantua la fa pe tu fia palai o ma dola sina ta vali solo ma singa friends tenda para so sa ya ma solo moto SUV cars moto minivans mo car hypercars mo portfolio so pick up wow uma na risi terminator pick up ya paula po alwas formata so man so ya males no ko ma fa pi fa pera te was sumaya que te va mo ko ta numero telefoni ole o iva lu tu fa to lua o iva lu tu fa to lua o yen mena te to fisa te video nga ya mo se swani ai me te to farpa te to si ole tasi pitu sulu pecho o tara mo te to pa fo nga te fo de ka ko se ki me pi fo lava ta no me foi mi se ka ko fo ka ko se ki me se langu lava so se size amata ma se su lima se fa le lua sulu nga idunga mo te to pikia apa pe ka so se ki me ya malo ta vali fa ko so se ki me piki la o ile lang fia yai ya ema tu e go su ta la te mele baso o ta to se ki me go mo ta to pa to tasi to lo to ma to dimba o ta to martage na mo ba ngai fia off road yo lo mo ta to tasi to lo ngai to dimba to so pen na volo mo ema to o las folele mas to nai a pete fa tauina pa to martage a pe to lo pa o martage na fa tau e mo fo tasi o malo vimos stili yamato ana las falele masto na ilo fa ngai me tato para gonna ole tato finance now or yes finance kiuka mantua suban masi inteswi tato finance toruna de fa ngai to la ye do de tato pa ngata fa de tato fa sinia e tato le sitei o le pai kiuka ngata fa de wins code ya suban masi inteswi tato finance ya me telefoni o ivo fitasi to o iwa lu fitasi to tolu o mi tasi vasili aro sa mo se swani mo se tulanga lava o ma bia se swani i le tato a fa o ka ila se manu no Maringi tele ia le finga ye mga lo ga to le ia so fo le sunga ia Victor wa vila ia ma fonga tamu mo le to mo la ngana le Tire World and Auto Limited iona la lo da I o Tara o le was fluiva Mala familia ujote ni aling tulai tolu afel of time out to my radio Samoa polo kalame la Aoauli Fofogamua se le aling tulai fa ile afia fine to yanta sumon tafama lo le soifua tele ma futa mai o male sile lunga tu I leuso ya fai pa ya kopo
Kawa leo tangata sia o le ika ye me yo fala au. Ona e o la fa benga. E se fo le mele sa we longa manos. O no fia lo leo tala fo le li. Anko fa e ka fia peia o. Na lo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa, Vivela R. Okay, you see right about now, we're finna take it way back. We got live brands in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, call me to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing. So fancy with that hook, bamba diddy down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. I'm too tight to closer. Pick up the vibes for this year. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh no, nobody's in the chance, get the right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Se fuluma le fami du te wa te ene le tulain tolu toi fa tala fa toi le vango la woli pa fai e le futaki mai le tole tio fa le mai la YouTube po la Facebook po la website tele Radio Samoa le tau tua e le di foi vango la woli la so fu ne ya so fu val mo le di ma sino November lua fe lua fai le toi mieste ya ona tanto woli la ia o Sofia fia mtu wango a onga ile fai ungo le dia tu sanga fa malo tu ma tua e langa te leo tātou awatau le umalawaledanga i antua piki mai le whanau a onga i le tu waioa. Onga tālawa ta mai ti o a mai o tau
Ea mai ia lea onga ile nei ia sunga fuasa ea onga. E whape I mai tātou ia o loo whaanga soloa tātou suenga. I le rei fo I vei tau. Mai se lava le NCEA Level 3 po le vasenga se fulu ma le tolu. Wa umau suenga ta I le lei. A whai le umau suenga wha malosi. Ioe, awa lava I te wha vai. O ifo, e loai. Ia lau ngā luenga sa whai le tau sanga atoa. Pena e luan tu la onga sui o lava onga e ta whao I o e whia. I le tau langa wha tang. Le la wo me fa ngol tusang e le ma fa ya ona pepelo ia lo li poti ia mali unga fo suenga ia pe afa fo e te su e ile suenga la so fika ia ili ia tomati la se la ngono lo tama malo tinale usu le taiao o e fa nga wenga su e mai tupe to tong ia ile fale u tu ile ta avali fa ata wai me na to te mana oi ia e o mai fa ngol tusanga e makwa o kia li poki o kako ele le vai tau mawhai. Ia ai le angala matua le ai ia o se fia iai. Ia po le ai lava o se tau mawhai. Ioi. Ia le da manu ia tau suenga e pe ona tau sau ni tuai. E le nei ia vai aso. Ia wau tei lopi umalavala vai aso mulimulini o suenga a le vasenga sfultasi sfullos sfultolu o suenga ia le NCEA. Eo, ia wha malo, koi whai kau pāsi ala u api, a wale so ona umina e ala, a whai o lau su e ngau tae ao le tae ao. E le au ngana e moe le tāu le lima. E le wha pia o le e ala mai a le pō ngangi. Tāu a tae ao tau le tāu le lima. O le iwa lau su enga. Eo e ke ala mai ilunga. Makuwai e le na wā. E le ngan teilo le na wā. Ai makuwa le manga kua. Ma se mea o mea ia na wa ia na po. Pe a whi te moe le tu e ngā te mina. Onga o le foko ai koe ka ngoalia e fai sau start ai koe ka ngoalia I sau mea au ia ane wo kar ka mil sui awala mi sa fringi ka usang ako ki e pasi o ia le ia alu lola ia e fai so e fai lau start mo lau su enga anta a fe lau su enga le Aoauli e li se mena e ala I le po ato na ona tau le onu tai au lau mala ilunga koe ki kilo lau api foi sau malu tai ai au ni ngalu sau tata pa tai le tu mo le ola o le malosi o le tomai o le poto pa me o mai ka ko ki ai ma au ni ngalu ya tu tamai pa tai yo matu lau tama po loutina nana po pa ile la tu ngalu nga fainga ta ile nei tau sanga ato e ke fiwe ko kongi le mafenga o mga kokong
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole temi lo wan chiu au tonu nei le July tolu fa talo fan tui lo le divine olaso e mantua ma fana wa o le tu wa onga le ri fo ia woli ole a sunga fua talo fa lo tamaiti o a mai o to e mai le onga ile nei fo ia sunga fua yo a wa fo ni to mea onga wa ni mea san to pisi ai ile a onga ile nei fo ia ja, le rei o le dawa tala tuia le tātou leina e ma whaiona tō wala o me le rei a waulia li tamaiti whanui mō mua ma e wala o mai le tātou numera tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu sa e alu i lea onga e pola ngā sa e ngofo le rei le whare le ane mawhu anga wale yona e nofo le whare a li tamaiti ja, le rei whanui yona e wala o mai le tātou numera tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ole vaiaso le ia tamaiti. Ia ma le vaiaso na se vai atuni. O lo whanga solo i tono ni sila. Ia le tāmalasanga o le FIFA World Cup Qualifiers. O lo o awai mai eila ma le au Samoa. E pe o le eila na tālonga mo mua le vaiaso nei ma le au a Tahiti. O le aso la le ia songa fuasa sa fulwalo o November. O lo iei Malaysi tālonga lona lua. Ale au soka lea a Samoa. O lea o saunia tuai i le poana i le afa o le fitu. Ioe, afa o le fitu i le Go Media Stadium o lea o le atoi ta aloa i le au soka Samoa i le tūpā lea Aoauli. O le visilina. O ai le ingoa o le au soka. Lea la fitau i le fiafianani ma le au soka lea Samoa i le Go Media Stadium i au kila ni nei. O le tāmasanga o le FIFA World Cup Qualifiers o ila le aule la ta alonani ia ma le tātou au soka lea mai Samoa. So e mai le tali o le tātou sili mai wala mai le tātou mera tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu nau talatu mo tolu whanau.
DJ Dave tofanga Mickey van telefoon to DJ Dave tofanga Mickey le ni foi vainga la Aoauli. Ja, maar no le maar los ja, maar lo fole on sai toe luse fulu fami rute o da tale o le tu lai fa tale fa to no gan tu yele tu ai mal por kala me foi mole fa na wa onga le wo tu wa onga o le ni ya songa fua talo fa I vaura. Talo fa. Wa ma yo. Valu No fa longo len fa ya ni lo su enga au. Ia, ola no suanga le sa fa nei vora. Ole su engol Samoa. Ole Samoa, la volu senga. Su tasi su lo. Ole su. Ba senga se fu. Ia, se fa ila sa utala ni va. Na, mai le su engol ngana sam. Da venga ka nungo o upu faluan. O upu faluan. Ola swa ti ingo ni upu fenga tale na ta wontu. Ole io. Ole, ia. Ole moeno. Ole pua. Ole upu faluan ole ia. Ole ala upu rangusi. Ole faiva. Ole faiva. Ole ia e maua mai le faiva po le upenga. Ole upu faluan ole ia e vaura. Ole a fi. Oe mana tua le upuna. Nia, ia, ora ngā, ia, ora foi malesi moenga. Tō whanga, tō whanga le whukau mangia ngō whaku tō whanga meki. Ia le whalo alona o le moenga o le tō whanga. Malesi u. O le pua. Pua. O le pua vela po le pua ola. Te i o le pua. Pua ola. Ia, wai lua. Ne kaulanga e siri e ko whaiau. Por pua vela, por pua mak. Wa pua ola. Ia, lona winga o le mea tua o lo. Ai awa pia ua vela. Ia, ta ua leo le manufata. Nunga winga la au kaya. Ngai la kure por ka ua ko whaiau. Whaiau nga. O le wha mai seu mang. Pe o se pua ola po se pua vela. Ia ngai e whaile ye. Ia o mea ngai lua. O le amreisiu. Pauanga. Ia. Anga umalaka upunga longa winga e arka suen. Nge selau. Selau. Oh, sone. Ka fiolai. Ia. A le aso langona i. O le asa utau mawhaina i ele nei aso. O pakaka ka ko ilunga o le lima suma mon kupu. I wapas. Oh, si o le mea ka uanga. O le aunga ngā o whainga mea ni iwa. Ma lo le tau iwi. Tia lofa. Talofa se manu. Oi, so le Mike Tyson. Ia, meka. O a mai lau sunga ringi iwa ea sofu. Mo via whafkai. Ngai anu le loku le sari mika. Ia. Ke no be mani, kongo aso sa. Ia. La po e whaire la o ngā maka le karo anu sila ma. Isi au. Mika, oi o kouranga maka ka longa ko ngor farsa. Oi o ko. Ja, e demosis. Oi nga makchori. Mika, makwa ule o failo maka le il ka longa ko ngor farsa. E ko mur farsa. Du mwana mea sol. Ia, lai maka leila ula kapi. Ere iroa maila lau maka ngai le whaifea. Aia. Ngā maka le meo ye. Sad. Ma aila iele. Mea kohua renga wea kore vai asoke. Aua koke maka ke le fongi kong alvarsa. Oi le ani mika. Oi le o le afo. O aile ka alonga ngei ma. Ma le au Samoa, au soka Samoa. Kireiro mga menga. Kireiro. Ia un sai menga se ka ko ia i vau. Vau o aile ta alo nei le via fi ma le au soka Samoa. All white. All white. So fefe me o me le au soka. O New Zealand. O New Zealand. O le aso langona ia i li i vau. Si ma o New Zealand. Ia ma. E ma lo New Zealand. O le ala o mafua anga ke whama e ma lo New Zealand. Because we have better experience and because yeah. E tele atu ia ta alonga ta alo i fa international o wa sa.
Ie. Ia, le malo vau taia e vau. O le ala usu enga fitai. O le writing. O le writing, ia, le ia manu ia tile la ala usu enga taia. Ie. Ia, vau taile vrau mai alo vantu. Le mika wa maua mai le au. I oli all white. All white. Afo le fitu nei le fiafi. Ia, nei mawhai na aluantu i lunga o le afo i Sky TV. Nei aluantu i tātu tālonga vau. Tai mika o le alko ngai au kourang wheanga. Kere ro. Sa i le aia ka me tonore. Oi, McDonald's. Storo ngai. Oi, okay. Ia, le. O ala me ka le alu whaimika. Ningwe le kau singai no kamale. Oi ngai vai. Wa ore vai. Okay. Ia, le. Mika, te tele le wala mai, alo whakuru ko inga malo makua e? Ia, lo whakufo. Ia, le. Ia, na, ia mo ila tau vui le whapea. Ia, o mika e, e le qualify le tātou polkalam. Ia, pia ono whantu lisi vai yesu. O le tali ia mika, ia, e iai ia mana o ngā whapitoa o lono winga. E ngase, ia le uso ia mika po le antali fu ia mika o le mafuanga na o le tali ia le tātou polkalam. Ia, a whaifo o nei eise tamu titi so wanu whapea. O kere kao fio. Te tana le wanoa. Vala au mai. Tolu fitu. Tasi lima e wato. Wau whiro ai a mika. Ia, o le makua sekia. O le whaasa moa la uka mo mika. Ia mai o le makua seki fo ia. O si kaini ala uka mo mika. Ia e maise. Le alua mika. Ia ma ave siko inga masiro makua le me fia malanga. Ia ilanga fio. Alo vantu mika. Alo e wha taili toi. Ina malelo matue le alo lofa wha mauni. Ia te oele antali. Nalei, o lewa antoe se fitu minute o na tā lea. O leitu la e wha, ia tā fulu wha au nantu, ia tala mai au se talia. O le nei ia sunga fua. Some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's gonna hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way. There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun, but he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute.
Everlasting praise malapese vivi I mea uma I le tua taulungan tuai. E ale polkala meda o le think a minute. Le ring foi fiafi o le sunga fua. E mole toi mala fa toi te le lava I matua le no fa avro ina le temi vla uma yele fa na tilo. E le avro uma mai na yalo ma nei tatu fa na foi. E no le futu atu ola onga o nisi foi na ye nisi o fuanga. E le ring fiafi o le sunga fua. Tomaiti fa te le ma tomai fa tai vaura fa tai mika e va ia o lua mea o ngai fai mika a lo fa te le atu ioi a lo kamo mika ka makalanga ioi mika e ringa o ilinga makamaka I le Facebook o I le ka longa kongo fa sa ioi ko ke le foi le uma koenga makamaka ke le fongi kongo fa sa ja le fai mai a pe se lo kuma fai mai le no kurimika ala makamaka si va nga le ka longa ioi wala ke pot e ringa oi ai tomaiti ma ia au tomia o ngai fai o le tolunga na tanto polkala mil ding fo I vai nga le fiafi te to le tua lo do sei forma lo man to o tomaiti le stofi mala sfrele ia to ma futa tanto polkala mil ofsili matani o le tosunga fo lo a fe lo lima pe tanto o le lo fo le tua o le ia le swinga e le fa tu langa na le o tanto polkala me ia mo le fa na ile te o le to o le afa yel tanto swinga pe tanto o le le tausanga fo ele lo famalanga le yole tua elo tele tu mo tole fa now tai ma tua ya man we tele ia le nei a fiafi Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O toiva minuto na tale o le July fa Samoa e fa tele mo le tanto ma futanga mai le Aoauli ana leila se o le me fo le vai o le aso le ase ngana e o le foi se upu le tala fe unga I la mai tau e ponto ale to tai e le taimi sa si ai la vai alo fa le tua e mo te yantu lo o to soi fu ma so ne yo la fa to vai le aso an tau to I filo I lunga pe am ngana ngalo le o le polkala me o le tuli matanga Fenga yai malfana wile so anta emle solulu ya pe anta tu wali lo na lo famalo nang le ding pologram belganga I fo favor sa di ba yai le fenga ya pestali an to sover ya ma la Aouli Isaac Baunga ya o le am ke fa kalipo a fea e o mai ai ya se kufanga vo le le so fo le rida awa u fo yai kalongoa ma fa ka lo vai lungo de sele ja, maar we tele ja la singo tole de ja FIFA maar we to foi le te malanga fa ja onga le pulenga ole o soka Samoa e pe o de Samoa tu la for le fitu le poana ni le malai o le Go Media Stadium le ole afitau ye in le World Cup qualifiers ja blau malo si ale all white New Zealand ja maar we la fu fuanga o toi ole de vai ole so afidente poloka ilungo le awala pese malo si merka ko pese le Rubber Band Samoa le tolo I matau alo vantu soifua fa soifua fuala au tolo I matau tu male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau la manaya e fe pula mai le sau o ata uma o petu